chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. Cameroon is healed in Jesus' name. Lord, heal Cameroon. Anywhere there have been a wound, anywhere there have been unforgiveness, Lord, heal Cameroon. Because the chastisement of our peace has fallen upon you. Open your mouth and pray like this, my brother. He will bless Cameroon. Cameroon will be up, victorious, progressing, going forward. Cameroon will lead. Cameroon will make progress. Because he has paid for our peace. 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 The chastisement that gives peace to Cameroon fell on him. Lord, let your face shine upon Cameroon. In Jesus' name we pray. Yes, the peace of Cameroon is sure. In Numbers chapter 6, verse 26. The Lord lift up his countenance upon thee and give thee peace. Hallelujah. Lord, turn your face upon Cameroon and give peace to Cameroon. It is our plea, it is our request this evening. Let's open our mouth and pray. He will turn his face to shine upon Cameroon from north to east, to west, to south, in everywhere. Lord, let your face shine upon Cameroon. Grant us grace, Lord. We do not merit it, but because of grace, Lord. He has promised. As we pray, he will answer your prayer. Eye miaƒe ŋutifafa tso wo gbedodoɖa wɔwɔ gbɔ. Mido gbe ɖa na ŋutifafa. Mido gbe ɖa ne be ŋutifafa wòanɔ du si ke me miele. Be miaƒe dedienɔnɔ la tso ŋutifafa si ke le edua me la gbɔ. Eya ta ʋu wo nue na do gbe ɖa. Le Yesu be ŋkɔa dzi ye miedo gbe ɖa le. Ŋutifafa nu gbedodo wònye Mawu na mi. Mose ƒe agbalẽ etɔ̃lia tabla-vɔ ade kpukpui ade la. Ebe yana be ŋutifafa anɔ anyigba la dzi. Gblɔ be amen. Eye ame aɖeke mana bena nɔvia ma ada lɔ o. Mana bena lã wɔadãwo kple lãklitsuwo na bu ɖa le anyigba la dzi. Aƒetɔ wɔe abe ale si ke negblẽ
Neglene, wonu na adogbeda, wonu eye na bianu gbedodosia, wonu eye na bianu gbedodosia, ela be ye pe nyame dafuo me doa ko dowo. Nusi ke be ngbe doa awo deji, awo deji, awo deji. He will do it. Awo deji. Wu esike ne bia. He will do it. Awu esike ne Because bia. we made of it a prayer request. Le Yesu penkoji miedo gbeda le. Somewhere he gives a condition for peace. Ena dodo kure nuchi fafanchi. In Deuteronomy chapter Mose 29, pagbale atolia. I'm reading verse 19. Tabla evo asi de kelia. If we can only fulfill this Ereka kwe condition, anabe. he said this in verse 19. Bokoye asi de kelia. Yehowa esiko ose. Chapter 29 verse 19. And it came to pass when he heard the words of this curse, that he blessed himself in his heart, saying, I shall have peace. Though I walk in the imagination of my heart to add drunkenness to thirst. Presumption. May God remove presumption from the heart of his people. May he give us a wise heart to obey his voice. Lord, we don't want to have presumption. Give us a wise heart. So shall we have peace. Lord, I pray. The people of Cameroun, as Nineveh, Togo Joa, Abe Niniwe Nela, Watrape Jiroda Gbo, Bena Chifafa, Wadide Juame, Chota, Vako, Vado. Let's open our mouth and pray. Amemreaji, le Ejusiame, Apeto, the word of the Nabe, covenant, Nubabla pe enya sikenan Chifafa. If after hearing, Eye nemye senyala, eye mie wo, epe akpasaganu, eye mime wo de toporo nya jio, eye mire globe, Chifafa asumia Chifafa asumia sila. Apeto mi trom ya pe jioro da gbo. Nami ejinyanu apeto. A wise heart, O Lord. Nami ejinyanu. To obey Bemia ode o nyalaji. Bemia ode o dodolaji pe o nya glorila ope nya gbogblo oji. By your spirit, you did it for Nineveh. You will do for Cameroun. Alesi kene wena nini wela na wena Togo na wena hiya katan. Apeto wo na tema wo jiyeye nami. Apeto nami ejiyeye ejisike jia wonya. A heart that please when he hears your word. Enyasike seanya eye ochina o. Here's a condition for peace. Eya megbe ko
that we incline our hearts to the word of the covenant. Lord, give us a heart that will turn unto you. In Jesus' name we pray. He said, if we attach ourselves to God, if you attach yourself to your God, in Job chapter 22, verse 21, acquaint now thyself with him and be at peace. Say amen. Thereby good shall come unto thee. Oh, my Almighty God, let the people, the Cameroonians, be acquainted to you. That's the way of peace. Acquaint thyself to thy God, and you will have peace. It is a certainty. Help us, Lord. Help us to be acquainted to yourself. Help us to be attached to you. Let's pray this prayer, brethren. Our good is not far from us. Acquaint thyself with your God, and you will have peace. And you will enjoy the good of the goodness of God. Lord, help us to be attached to you. Help us to keep your ways. The word we are receiving here, without turning to the left or to the right, it is the way of peace. Lord, do it for your people. Lord, do it for the world, that your people be acquainted to you, and their peace shall be assured. In Jesus' name we pray. Elsewhere he said, if people make peace with me, except they make peace with me. This is Isaiah chapter 27. Unless they make me their refuge and make peace with me. That's verse 5. Oh, let him take hold of my strength, that he may make peace with me. Oh Lord, we are ready to make peace with you. All our problems, all our problems of sin, we put aside everything and we reconcile with you. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. We are going to pray for this evening. All the blessings that the Lord has reserved for us. Lord, open the windows of heaven. Locate me, Lord. The Lord will locate you. Wherever you are found. The Lord, don't forget me. Hear my prayer. Raise up your voice and pray. He wants to hear your prayer. He will hear your prayer. Pray, my brother. Pray, my sister. He will not forget you. He will not forget you. He wants to hear your prayer. Hallelujah. In Jesus' name we pray. We are going to pray for our pastor that this evening, Lord, put a word in his mouth for me. Someone says, speak a word only.
and my solution has come. In Matthew chapter 8, verse 5, as he was going into Capernaum, someone pleaded with him that my son is sick, almost to death. And I want you to come and heal him. And Jesus said, I will come and heal him. But the centurion said, Lord, speak just a word, because I'm not worthy that thou shouldest come under my roof. And Jesus was happy when he said that. Speak a word only, and my problem will finish. Only a word this evening, and it is done. Lord, give me this faith to be attached to the word that will be spoken. Give me this faith to catch your word. That's the foundation of miracle. Faith on what is to be said. Raise your voice and pray. The whole world, people who are on following through social media, through fan zone, through the television, they are ready to receive just a word. A hunger thirst to receive just one word, and their solution will come. Brother, your solution is there this evening. Your solution is there this evening. Only one word, Lord, and my solution shall come. Just one word, Lord. Speak just a word, Lord. As he said, and what he said happened exactly as he said. His child was healed. In Jesus' name we pray. We are going to pray and tell the Lord, we want you to open the windows of heaven. Anything that they have said in the quarter that you will never have, you will have it this evening. In Jesus' name. Open your mouth and pray this prayer. That your enemies be confounded this evening. Those who have been mocking at you this evening, they will be confused. That's for you. 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 This evening is for you. In Jesus' name we pray. There is a prayer request deep in my heart. We had youth impact on Saturday. That means the youth came to have a transformation of mentality and the spirit to go and conquer the world. And all of them were impacted. Lord, may they arise like the righteous army of peace. May they arise as forerunners of peace. Oh Lord God Almighty, transform them to change Cameroon. They are the future of Cameroon, the future of Africa and the world at large. Touch the youth and transform them, Lord. Raise our voices and pray.
The world is waiting for them. woƒe Future dzidzimea is waiting for them. eye tsɔmea nɔ te kpɔ May they be transformed aƒetɔ trɔ and they will be ne able woatrɔ to woatem change the world. atrɔ xixia It is possible. atem ave me It is atem possible ave me that among them be le wo dome la God is raising prophets. Mawu ne nyɔ nyagblɔɖilawo apostolowo It is possible atem ave me that Mawu God change these ne souls trɔ to change the world. luvɔmawo ne woa atsɔ trɔ xixia le Yesu be ŋkɔ dzi miedo In gbe Jesus' ɖa name we le pray. We are going to pray míado gbe ɖa for the city of Douala, be Douala ƒe dua a alo city Togo be du Togo full be of dua peace, ne yɔ a city fũu full kple of ŋutifafa hospitality, ne yɔ fũu kple a amexɔxɔ city full of ne yɔ enthusiasm and the fũu progress. kple ŋkɔdede kple We are going to awuyɛyɛ pray for the leadership of this míado gbe city. ɖa ɖe dumemegãwo More ta wisdom, Mawu ne na wo more nunya anointing, Mawu ne more nyɔ wo courage, si dzedze Mawu and ne more yɔ wo intelligence fũu kple to guide nunya this city, be woate ma kplɔ and that their edu peace sia will be be abundant. ŋutifafa Open your voice and pray. woanɔ le agbɔsɔsɔ me wo nu eye na do gbe ɖa Let's pray, please, taflatse from the na head míado gbe ɖa be tso eta va kɔ ɖe gɔmea right down that this city will be a city of peace. bena edu sia ne trɔ zu Peace will ŋutifafa start ƒe from here edu and cover the whole eye Cameroon. ŋutifafa ne dze gɔme le teƒe This sia just the eye seed that has been woagbãgo sowed here. woakaka ɖe Togo dua me It will grow woakaka and fill the ɖe whole Togo dua Cameroon. me Prions s'il vous plaît. Let's pray, taflatse please. míado gbe ɖa Au nom de le Yesu Jésus, be nous ŋkɔa avons dzi prié. míedo In gbe ɖa Jesus' name we le pray. Nous allons prier Dieu au Seigneur. We míado are going gbe to ɖa pray eye and tell the míaƒo Lord. na Après aƒetɔ cette croisade, be After le this dutoƒo crusade, mɔnyakaka sia Après cette croisade, megbea after this crusade, les fruits que nous allons récolter kutsetsewo that si we have ko harvested dans nos míaŋe in à le l'université, míabe our schools, in sukuwo our me universities, suku kɔkɔwo in all our Woman. dans nos institutions, bureaux, in le all míabe our offices, dɔwɔƒewo will be peace. anye en tout ŋutifafa le Everywhere. teƒe Au nom sia de Jésus. teƒe In le Jesus' Yesu name. be élevons nos voix ŋkɔa et dzi prions. Let's open our mouth and míakɔ pray. míabe gbewo dzi eye míado gbe ɖa Ça commence par quelque part. It starts somewhere edzia Il faut gɔme le prendre dans tout le kokoko pays. tso afi to fill the ɖe eye whole land. wokakana ɖe edua Le katã me langage de paix, The language of ŋutifafa peace. ƒe at homes. ça veut dire le pardon, nyagbɔgblɔ That means egɔme nye tsɔtsɔke forgiveness, la tolérance, egɔme nye be tolerance, atsɔ vivre nu faa living egɔme together, nye bena edu gbenɔnɔ le pardon, egɔme nye be forgiveness, tsɔtsɔke le vivre ensemble, míawo living katã together míanɔ agbe ɖe sera dzu vrai en míawɔ tout nu lieu, en tout ɖeka secteur. will be Wa- real in nyano every teƒe area ɖeka. and in every sector. eye fait ça míawɔ dɔ Lord, le do asi it me for le us. teƒe Traverse sia le Cameroun, fait teƒe en Afrique. aƒetɔ Lord, do it beyond Cameroon. Ce Togo, sera le monde entier. eye Right to the- na yi to Afrika Africa and the whole duwo world. katã Merci, me Seigneur. Thank you, eye Lord. nakaka Merci, ɖe Seigneur. Thank you, Lord. Au nom de anyigba Jésus, nous avons kata prié. In Jesus' name we've le prayed. Yesu merci abe au ŋkɔ dzi Seigneur míedo pour ce gbe qu'il ɖa a ɖe fait. míada Let's akpe thank na the Lord aƒetɔ for le what nu he si has ko done. wɔ la ta Certainement, il a entendu ta prière. vanva Surely ese he wo has gbedodoɖa heard your Certainement, il a prayer. entendu ta vanva prière. ese wo Surely he has gbedodoɖa heard your Il prayer. dit qu'avant que tu ne parles, ebe il a hafi déjà na écouté. se And la he said before you na speak, do he has gbe ɖa la heard you. yese wo Avant ko que tu ne dises un mot, il a hafi déjà na signé. gblɔ C'est un nyakpe décret. ɖeka C'est fini. Before Ebe you na ɖe speak a word, he has already signed it. yia It la is like ye a ɖo kpe decree. dzi vɔ Thank you, fofo Lord. Merci, akpe Seigneur. Thank you, fofo Lord. akpe Merci, Seigneur. Thank you, fofo Lord. akpe Au nom de le Jésus, Yesu nous be avons ŋkɔa prié. dzi In míedo Jesus' gbe name ɖa we Seigneur, pray. nous te remercions fofo Father, we míede thank akpe you. na pour o ce programme, na this ɖoɖo program. sia la ta paix,
peace, Le prince de paix. the Prince of Il Peace. nous a visités. He has Et visited nous allons us, luire la gloire de Dieu. and we have seen in him the glory of God. Seigneur, nous voulons te prier. Lord, we want to pray. Luire sur nous ta face. As you have made your face to shine Que on us, notre paix ne s'épuise pas. like water that cover the Que nous ocean. couvre le pays, couvre Douala, couvre Yaoundé, couvre tout le pays, le Cameroun, et déborde jusqu'à l'Afrique au nom de Jésus. Cover Douala, cover Yaoundé, cover the whole nation throughout Africa with peace in Jesus' name. Pour avoir écouté notre prière. Thank you, Lord, for answering our prayer. Jésus, nous avons prié. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Praise Jesus. Gloire au Seigneur Jésus. Once more, we are all welcome to this amazing global crusade. Une fois encore, nous vous souhaitons la bienvenue à cette croisade merveilleuse. And we thank the Lord for the peace we've been enjoying so far. Et nous remercions le Seigneur pour la paix dont nous jouissons. And we are trusting God Voyons, Seigneur, that even today, que même aujourd'hui, the peace of God will overflow in every heart in Jesus' name. cette paix va remplir tout cœur au nom de Jésus. At this moment, Et à ce moment, I want each and every one of us to be in the mood of worship. je voudrais que nous soyons tous dans l'esprit d'adoration. As we connect with our brothers and sisters Quand nous nous connectons à nos sœurs et frères all the way from Oyo State, Nigeria. depuis Oyo, au Nigeria. Le Oyo State, Nigeria, Wachi, Hanamio Kata, Yano Boko, the Cameroun. Jesus.
Hallelujah. Well, welcome to day 5 of this glorious program in Jesus' name. Amen. Now it's time for us to sing and clap our hands to the glory of God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hands. 1, 2. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Hallelujah. Tu es bon. Hallelujah. Tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es excellent. Oh Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon dans ma vie. Dieu, tu es excellent, mon Dieu. Tu es merveilleux. Alléluia. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es Excellent, excellent, excellent est ton nom. Excellent ton pouvoir. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. On dit excellent. excellent est ton nom. Ton pouvoir. Excellent ton pouvoir. Dieu, Tu es merveilleux. Mon Dieu, tu es excellent. Hans. Clap your hands for Jesus. God is good. He's wonderful. Mon Dieu est bon. 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 Il est bon pour moi. Oui, mon Dieu est bon. 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 Il est bon pour moi. Il m'a sauvé. Mon Dieu est Il bon. m'a guéri. Mon Dieu est Oui, bon. mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Oui, Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Clap your hands for Jesus. Mon Dieu est bon. Hallelujah. Amen. Les montagnes bougeront. Au dernier amen. Des larmes sécheront. Au dernier amen. Reçois ton miracle. Au dernier amen. Tu témoigneras. Amen. Au dernier amen. Les montagnes bougeront. Au dernier amen. Les larmes sécheront. Au dernier amen. Reçois ton miracle. Au dernier amen. Tu témoigneras. Amen. Les montagnes bougeront. Au dernier amen. Les larmes sécheront. Au dernier amen. Reçois ton miracle. Au dernier amen. Tu témoigneras. Oh, les montagnes bougeront. Au dernier amen. Oui, au dernier amen. Reçois ton miracle. Au dernier amen. Applaudissez pour Jésus. Ton miracle est là. Ton miracle est là. Au dernier amen. Oh, il est le même Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternel.
éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui. Oui. Il est le même éternellement. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Avec Jésus-Christ je régnerai. À jamais. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Avec Jésus-Christ je régnerai. À jamais. Je proclame Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Ma vie lui appartient. Avec Jésus-Christ je régnerai. À jamais. Has, has, has. Si tu aimais Jésus, criez Jésus. Jésus. Si tu aimais Jésus, criez Alléluia. 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 Amen. Amen. Hands for Jesus. Hands, hands. Hallelujah, eh. Hallelujah, oh. Hallelujah, eh. It's the sound of victory. Hallelujah, eh. Hallelujah, oh. Let the sound of rejoicing fill this place. Hallelujah, eh. Hallelujah, eh. Hallelujah, eh. Is the sound of victory. Hallelujah, eh. Hallelujah, oh. Let the sound Of rejoicing fill this place. Oh, hallelujah, eh. Hallelujah, Oh, eh. hallelujah. Oh, Hallelujah, oh. hallelujah, eh. Hallelujah, eh. It's the sound of victory. Hallelujah, eh. Hallelujah, eh. Hallelujah, oh. Let the sound of rejoicing fill this place. Hallelujah, eh. La paix de Jésus à tout le monde. 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 Oui, je marcherai sur les serpents au nom de Jésus. Celui qui est en Oui, moi est plus fort de celui qui est dans le monde. Alléluia. L'amour, l'amour, l'amour de Jésus oh, à tout le monde. L'amour, l'amour, l'amour de Jésus à tout le monde. à tout le monde. Je marcherai sur les serpents au nom de Jésus. Celui qui est en moi est plus fort. De celui qui est dans le monde. Alléluia. Hallelujah. Amen. Amen. 4-1. Amen. Amen. Praise ye the Lord. Gloire à Dieu.
We bless the Lord, bringing us to the 5th day of this crusade. Bénissons le Seigneur qui nous nkeke aton Dutoƒo Mawu kaka nous keke aton liaji. 5 spells the letters of the name of Jesus. Mina J-E-S-U-S. Can you shout that name and let everyone hear? Jesus. Let's be on our feet. We want to offer a short prayer before we continue. John chapter 12 verse 28. The Lord prayed, Father, glorify thy name. Then came there a voice from heaven saying, I have both glorified it and we glorify it again. Let's close our eyes and tell the Lord that this night He will glorify His name again in our midst. Open your mouth and pray. On Thursday He has glorified His name. Friday He did so. Saturday the same. Yesterday He glorified His name. Today He said we glorify it again. Pray. In our midst tonight, God will glorify His name. Jesus will be glorified. The word of God will be glorified. The man of God will be magnified. And that this day signs and wonders will glorify the name of our God indeed in the name of Jesus. Your servants will be able to stand. Que tes serviteurs puissent se tenir. Your servants will be able to preach. Que les serviteurs puissent prêcher. Every form of threatening. Toutes les forces opposition to the gospel. Toutes les forces d'opposition à l'évangile. God destroy them. Seigneur, détruis-les. And now, Lord. Et Seigneur, maintenant. Now, Lord, et Seigneur, maintenant, behold their threatenings. Il faut voir comment ils sont en train de menacer. Et Seigneur, et tu nous donnes qu'avec tout courage, qu'ils puissent libérément prêcher l'évangile, qu'ils puissent prêcher l'évangile, en étendant les mains pour guérir, pour étendre les mains pour guérir, et que les signes et les prodiges seront faits par ton Fils Jésus. Ça, c'est notre prière. Ça, c'est notre prière. Les signes et les prodiges. Les gens seront sauvés. Les âmes seront sauvées. L'onction va couler. La puissance de Dieu va couler. Nous allons prier. Dans ce pays, le Seigneur va bâtir son église. Il a dit dans sa parole, sur ce roc, je vais bâtir mon église. Sur ce roc, je vais bâtir mon église. Et les portes d'enfer ne prévaleront pas contre ça. Seigneur, bâtis ton église. Seigneur, bâtis ton église. Au nom de Jésus. We are going to pray. Nous allons prier. Those nations, the power to penetrate them. La puissance pour pénétrer les nations. Power to establish the gospel. La puissance pour établir l'évangile. So that indigents will be raised to preach the gospel to their own people. Pour que les indigènes soient élevés pour prêcher l'évangile. Oh Lord, send the power. Seigneur, envoie ta puissance. Oh Lord, send the power. Seigneur, envoie ta We puissance. want revival of the truth. Nous voulons le réveil de la vérité. Revival of righteousness. Nous voulons le réveil de la justice. Multiple conversion of souls. Une multiple conversion
nom de Jésus, nous allons prier. We are going to pray for this nation. Nous allons prier pour cette nation. The gospel must prosper in this nation. L'évangile a prospéré dans ce pays. In this our nation, Cameroun, the gospel will penetrate. Le Togo a nyanyua ne Lift up your dingo. voice and pray. Wo kogbeji eye na dogbera Nous be possédons cette nation pour Jésus. etusia wanye Yesu to. Bena nyanyua ne keketa wa jire tusia me. Eye ma ope nu sera ne sagba le tusia me. Ya dogbera ma ope amo le tusia me. Bena no ingo. Ma ne do le ji. Abere sike onwere enela be oide tepe sia tepe eye wo le gbe fandem nyanyila eye apeto le jesi le do pe enyala ji pe jesi pe nukuno apeto son pe wo subola o eye na do pe nyala ji le Togo pe kone o katame apeto na be na jesi pe nukuno wa do pe wo nyala ji eye ma obejo abire miape hamome eye nyanyui sike nyatebia wa kle le tusiame le Yesu ben comme mie dogbera le amen amen. And we are going to pray finally Ya for today. dogbera Today is today. egbea enyegbe Pray for the fullness of the power of God for the man of ya God. dogbera bena mo benu sen pe agbososo nínú mo be amiaji mo benu sen na ne yo yama mo benu sen ne black pane And for me, eye na tanyela given unto me, mo be nyala that I ne may so open asinye my mouth boldly eye ma hunyenu to ba the mystery of the gospel. be matema de pe For kwan which I'm an ambassador mo in pe law. nyaraglala Ambassadeur dans les chaînes. sike meye pe kosokoso ojo de alona be ma de pe fen kple He jidebo will speak boldly. abere sike o jebe ma agblene Today he will speak boldly. Aujourd'hui, tu vas parler avec egbela assurance. na funu kple jidebo We are going to pray for every participant in this mia meeting. dogbera na gome kola de siade le Dutoƒo Mawu kakasia Oh me Lord, release your Bena. power. Seigneur, relâche ta puissance. Release your power. Seigneur, relâche ta puissance. apeto chuka onu And senroda you are going to pray for Et tu vas yourself. prier pour chuka onu toi-même. senroda dogbera dokiota abe apeto Candidate for your miracle. Rends-moi na be un manye candidat gome pour kola ton le miracle. onkunu Rends-moi hohome un candidat pour na be ton manye miracle. gome kola le Fais-moi onkunu un home candidat pour ton miracle. na be manye gome kola le onkunu home le Yesu ben ko jimi do gbera le Amen. amen. Can you please be seated? Taflache mino anyi The Lord is here. apeto le tepesia This program started on Thursday, eye dodo sia je gome yora gbe Friday, Saturday, Sunday, fira and today's Monday. memera kosira kple egbe jora gbe nji egbea It's the grand finale. But I want to make you eye understand that we mejibe have mianya men of God be ma fe and ameo authorities kple amongst us. bubumeo le mia domele afi We have Dr. Daniel Ta, dot resident, nufialagan Daniel Ota pastor of this ministry. You are welcome, sir. enye pastor miawezon Pastor of the Global Mission Assembly. pastor sikenye We have tatona Dr. Zometia Global Assembly Santos. han le mia dome You are welcome, sir. Then we have Reverend Mrs. pastor bubuto Ekonde Seraphine, Seraphine GMF. to GMF You are welcome. Reverend. miawezon Then we have Reverend John Numba Nwafo, pastor Vice bubuto John President, Numba GMF Boya. You are welcome, sir. miawezon We have
Reverend J. Motanga Joseph, Pastor General Bubu of Pentecostal Motanga Fellowship, Echo Bamenda. Pentecote be Hamiame, Enye Agbanle Ngonale, Hamiame, Miawezon. Then we have Pastor Jerry Ojefo, National Coordinator, the Lord's Chosen. Echo ha enye tatona ha church ha sikenye. You are welcome, sir. Maope ame chanciao Anthony A. Obi, Apostle Anthony Ekenye Hadola na Apostolic Church. You are welcome, sir. Miawezon. Then we have Okwadiri Bethel Duru, the president of Bethel Juru, the Pentecostal Fellowship, Cameroun. Enye Pentecote be Amegan le Then we Cameroun. have Dr. Ndola Francis, Vice President, Global Frontier Mission, Cameroun. Ndola Francis. You are welcome, sir. Miawezon. Then we have Barrister Mrs. Alice Luba, Novinyon National Barrister Secretary General, Pentecostal Fellowship of Nigerians in Cameroon. Nglola le Pentecote Hamiame le Nigeria. Then we have Anam Boyan Elvis, missionnaire et pasteur à la mission de plein évangile. Soyez le bienvenu. Then we have Pastor Mrs. Ndikwa Origi Joshua. Okay. Coordinator, National Evangelistic Mission. You are welcome, sir. Then all our ministers we had introduced, they are there present. Hey. Mia pe nu no la o katan o le mia domain. Kaka funa peto. We have in our midst an august guest. Le mia domain la. Ame pepe veviade. In our midst in this special meeting. Le bobo to hosiamela. I know that you will be happy to receive Bena eji la jomi be mia akpe. Nous allons parmi nous Sa Majesté Mbumbu Douala Mangabe. Bobuto Mumu Douala Mugabe. Elle est mia dome. Soyez la bienvenue. Miawezon. Sa Majesté. Amen. Amen. Then above all, où est-ce parmi nous, où est-ce son Excellence, Bobuta, Monsieur le gouverneur Djoumemegan de la région de littoral, Monsieur le gouverneur Bobuta Samuel Ivaha Dubois. Il a un mot avec nous. Enyade lesi bewa agronomy. As you keep standing, welcome our governor to the stage. Put your hands together. Is that all you are welcome, sir.
the Lord. Kafuna peto. Praise the Lord Jesus. Kafuna peto Yesu Christo. Father Kumuyi. Miato Kumuyi. Je vais continuer en français. Ma dit le français gbeme. Papa Kumuyi. Miato Kumuyi. Soyez les bienvenus à Douala. Miawe zonva Douala. Révérend pasteur ici présent. Pasteur Bobuto, kple hamevio. Deeper life. Si que tso agbeto be hame amea. Miawe zonlo. And faithfuls of Deeper Life, you are all welcome. Il m'est particulièrement agréable de me retrouver au milieu de ceux qui ont Jésus pour maître. Mele amesiko si apeto Yesu le abe wape apeto ene dome. Est-ce que vous pouvez vous asseoir? De miatem anayima ha. Je vais parler en tant qu'autorité administrative responsable de cette région. Bubuto amesiko onye tato pour dire combien nkutao le ju notre siame région est bénie. ne ma agbon na mebe menya aleke miape région enye région Il n'y a pas de hasard avec ya yiraro o yira miabe région na mi ela be nu dogo de nu de ke mele mawu pe nkume mecho na mawu gbo o miado je si be mawu pe ameveva srami kpo eye o no yamovu de kame eye o menya be yo gbana eju de kame preta d'origine de Kao. Papa Kumuyi kple Pastor Marcelo amedzro eve ke Mawu don roda be wawa adegbe fa Kristo pe nyanya le Kamalo. Nous avons eu par le passé plusieurs ame geɖewo nyanyui kaka lawo va bɔnkeo eye bubuawo si ke mienya eye nu si ke dia fefenuvia mienye suku kɔkɔ detɔ eye edzɔa dzi na ye bena yovuwoe va mia gbɔ be yewoava gblɔ mawo nya na mi edzɔa dzi na mi ŋutɔ ke aƒetɔa wɔ nyametsotso be azɔ be mia ŋutɔ mia nɔviwo ameyibɔwo woe ava mia gbɔ. Mienye edu kɔn yayra ke Santana la eya enua te kokoko be ya trɔ miaƒe tame ke ma de Santana ƒe ayemɔnu aɖewo fia mi. Eye wotrɔ gbãtɔa esime ke me gbɔna mexɔ se bena mele etsi do me dom ene eye ogblɔ bena wotrɔ ya emɔa mele kɔkɔ na mi o de mɔ bena miagatrɔ va gabubu me eme gblɔ bena adze kpakoe. Je m'excuse parce que je parle en tant que gouverneur, mais je parle aussi medo tafla tse mele ƒom ƒo abe dzome gã ene eye megale ƒom abe mawo ƒe vi ene ke nyanyuia mekpea nu nam o. Oui. 7 ans à Douala.
Siao Péandrin le Joala. Péandrin si que yo fun ple furena me o. Que yo fun Péandrin si que yo fun ple abao ple abusanu. Que abusan la e gena besiagbe. Eye tu as qu'à me voilà et don bombe à me ton roda. O da bombe à me ton roda. Eye bombe bantora me jijire RCDP gbo. E bomba wo. Eye e bankliare. Eye bombe velia le bonaberi. Ame ko nto daba da bombe la. Wonto je bomba ji. Eye e ton lia le bonaberi ke. Eye kakemo. Moins de 48 heures. Eye le nkeke ton megbe bomba nkeke ve megbe bomba me wo. Les gendarmes Eye spécialistes de déminage sont ame siko nye povito wa do kure bombe nya ontila over eye over gble bombe siko odola dome. Eye nusia edo vonvon vie bena ame siko wore kakple abusanu no tro jime kaba no le mobubu chokaba. Les enfants de Dieu n'ont pas peur viola o me vonana eku o. En 2020 ici même à Douala, les peu blave ame le Douala tepesia esime que mais le kameten gbakple coronavirus là avec l'oxygène au nez, eye me do ngochi chonu. Un animateur des réseaux sociaux m'a annoncé mort comme eye o de gbefan le Douala bena meku eye o kondo ambulance me inade konji bena mele egbedona jibambo elabe ehanku ho. Un ami eye honwade qui était avocat si kenye lawyer la no me mame ke gbakplem. et nous avions tous eye miokata 30% de fonctionnement de nos poumons. miokata la mimetele miape eye apetoa yue ebe trova apetoa me gomenye menye ame maku o ke mo pa me vevia nuva va onye. Non de mope amenchi almope vinci e ga ju me ga o me ga ju me ga o nukunu amasumia si gbere o. Tant que nous avons la rancune esime ke le fou. Put your hands together for Jesus. Me po asikpe na Yesu Kristo. Mao bo nu dedo le tepesia kaka esime ke mie jegome cho yoragbe da sedidi le miasi. It's a Bible scene you may be all too familiar with. Here was Jesus at the well with a woman who did not know the true God, but she was pretty curious to learn how to worship God. As the conversation grew more interesting, she received an unexpected revelation of her true state. It was when Jesus uttered these immortal words, "God is a spirit, and they that worship him must worship in spirit and in truth." Spiritual worship, true worship, word-based worship, filled with rich theology and exultant praise. True worship is God-directed, heaven-focused, Christ-exalting, and Spirit-inspired. It is the overflow of a grateful heart to the great God who does all things well.
hold fast to my confession. I won't change my mind. God has promised He will do it. He's faithful all the time. So I'll say to the mountain that stands in my way, be removed now and cast in the sea. I believe that those things which I say come to pass, and have whatsoever I say. Yes, I have whatsoever I say. I will say to the mountain that stands in my way, be removed now and cast in the sea. I believe that those things which I say come to pass, and have whatsoever I say. Now and cast in the sea. I believe that those things which I say come to pass, and have whatsoever I say. Yes, I have whatsoever I say. Yes, I have whatsoever I say. Yes, hallelujah. We bless you, Jesus, in your name, Glokom la echonku jinam eye abe sukul vie enela menye nu bobo nam kroao ke esime ke paso le gbedomda eyo gbobena amesike pe nku die glokom le la glokom ane jo le Yesu ben kome eye gbobe esi enye nyenu kunu eye zereka mawe eye le epesike va yi mela meide konji be mado nye chichia akpo eye obian se o meke odon pola obe dokita don po be na yeme gale do akpom le won kujo glokom be do yeme gale nkujina o yeme nyansi ke jo ke me ba do yesi ben chi fafa ma ola ewe na si ke yeme to yeme nyon ebe gokloma joda le Yesu ben come who is here with the glaucoma patient, that you should claim the promises of God, and God will do it for you in Jesus' name. Oha osike goklom chon kujina ola oha de hosere go eye ma ola we na oha severe pain in my abdomen. On the second day, as the man of God was praying, consider si ke vai la mela me konji podome no nyevem lenkeke velia jila esi me ke mo pa me adogbera podome duamela ejo
Wakafu apeto Yesu Kristo. Gloire à Dieu. La sœur Sabi Anna a été diagnostiquée Miaho da sedidi evelia nye da sedidi mamlea. glaucoma du 8e stage et puis on lui a mis ce traitement de vie. Et puis durant l'un des programmes de notre intendant général, Dieu l'a visité et quand elle est rentrée pour faire les tests, les docteurs étaient surpris, pas de glaucoma, elle est complètement guérie. Et venant à ce programme, elle avait des problèmes, des sévères douleurs abdominales. Après la prière de l'homme de Dieu, ces douleurs ont disparu et elle rend grâce à Dieu. Gloire à Dieu. Thank you. The other one continue after the meeting. Alpha location choir. Teƒe si ke ole ɖoɖoa wɔm le la, míase yeƒe hatsiha ƒe hadzidziwo. assure you that this night, the Lord is going to grant you victory in Jesus' name. Je ne connais pas ta situation, mais je sais que cette soirée, le Seigneur t'accorde ta victoire au nom de Jésus. Je déclare la victoire dans toutes les vies et dans toutes les familles.
je déclare la victoire. Dans toutes les situations et toutes les nations, tous nos ennemis sont terrassés, les forteresses sont renversées. Je déclare la victoire, je déclare la victoire, libérant tous les fils et les filles, les princes des ténèbres doivent fléchir. Je déclare la victoire, je déclare la victoire dans le nom de Jésus. Over every life, over every family, I speak victory. Over every situation, oh, over every nation. So every enemy is conquered. Every stronghold is brought down. I speak victory. I speak victory. I speak victory. I speak victory. Bringing up every son and daughter. The lost of darkness out to bow. I speak victory. I speak victory. I speak victory. Every enemy is conquered. Every stronghold is brought down. I speak victory. I speak victory. I speak victory. Bringing up every son and daughter. The land of darkness have to bow. I speak victory. I speak victory. The kingdom of God is moving back up Christianity of Jesus. There's victory in the name of the Lord. That name, call on that name. Oh. There's victory in the name of Jesus. There's victory in the name of Jesus. There's victory in the name of Jesus. Oh, speak the name. Jesus, victoire, victoire dans le nom de Jésus. Oui, invoque le nom de Jésus. Victoire dans le nom de Jésus. Invoque le nom. Victoire dans le nom. Victoire dans le nom. Chante Jésus. Chante Jésus. Il y a la victoire dans ton nom. Il y a la victoire dans ton nom. Jésus. Il y a la victoire dans ton nom. We call on the name of Jesus. The holy name. There is victory in your name. Victory, Apostle. Victory, Jesus. So much victory, Jesus. Just believe. Victory in the name. Victory in the name. You have victory this night in Jesus' name. Praise the Lord. You know, you've got to be here in person to enjoy the full feel of what God is doing right here in Douala, Cameroon, since this crusade started 4 days ago. Today is the 5th day. Tomorrow is the final day.
enye si acho nye nkeke mamle any part of this crusade. eye As our Father in the Lord, esime ke mia togbo gbometo Kumuyi, Pastor William Kumuyi and the founder hihia progodo penyanyu kakala kakato to deliver the power of eye God into the lives hafi of all that wava are willing agbromawo and nya ready to the nami grace of the Lord. be But before he comes up, it is my wacho pleasure to present to you enya our chodun music kumenamina guest artist for hafi the wava night nya again. Join be me to mia welcome pe Dan hajila sike mie pe Bonjour John à toutes et Luther à tous, j'espère que vous allez bien. Et c'est le pasteur Dan, je vous parle de Bordeaux, dans le sud-ouest de la France, à l'église Momentum. On est très heureux de pouvoir participer à cette conférence. Ce même Jésus, le prince de la paix. Merci. Les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, oui tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous, sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Hey! Reviennent à toi. Dans ton royaume et dans ton royaume, les brisent. Jésus, Jésus, oh. En te voyant, laissez-moi vous entendre. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Encore une fois, en te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Oh. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, hey, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Chante avec moi. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, oui nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Oui nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Leto
It's going to be great. It's going to be great. And tonight, the man of God is here with us again. The convener of the GCK all over. And I want everyone to stand up as we welcome our Father in the Lord Pastor. and the convener of GCK. Praise the Lord. Everybody, I said, praise the Lord. I welcome you tonight again to this wonderful crusade. Dutoƒo Mawu Yesu Kristo make. Our Prince of Peace. Ikenye miape nutifafa fiavi. Yesu yenye wo nutifafa fiavi. Eye nutifafa ma adu fiale jiomele Yesu penkome. And everything that comes with the peace of God from heaven, everything will be showered upon your life. Let's have a word. Father, we thank you. Bless your name. We give all the glory to you. What you did, the sacrifice on the cross of Calvary. And the blessings that have come to us. The grace that has come to us. The mercy that has flowed into our lives. And the peace we have. And the power we have, because of Christ, the Son Jesus, the Prince of Peace. You've done quite a lot for us. Since we began this particular crusade, Agbo tro, agbo poto tro, eye mau penti fafa gede jiome, eye mau penu sen deson, eye wo loto lelo pomovio katanjo. We're asking tonight. Yele bia fiesi yabe gaweke. Salvation again. Tede pokwa gaweke. Bena wo lolo pe sondede, bakle wo nubla pokwa pe sondede. Yira amesiame. Yira ametitio ple sokeo, yira nutuo ple nyonwo, yira meyo le toji, ameyo le radioji, ameyo le télévision. Wo nuti fafa ne dufia le akpesi akpe me fiesi agoran le Yesu penkome. Thank you. God bless you. You Mawu can sit ne down. yirao nuanyi. Again, we're still talking Eye about si de the kake peace a that nye God kpoto is le giving nu to pomto everyone. mau penuti fafa ike mau nana mesiame. And tonight I want to reveal to you Eye there are fiesi a two sides to mejibe the ma coin. de nade fiao, ma de nade de go fiao. Bena ne mie so ega akpa ve no na There esi. is false peace. Eye akpa me ve na nanyi. Eye ne mie True gbo lasting peace in maunya. a world of false peace. Nuti fafa ike nonanyi da lekike ike menti fafa melio alo alakpa nuti fafa alo payo nuti fafa payo de lekike ame. But it's not a peace that reaches our Fois heart. menyi be nuti fafa ma ike wona It's do not a le peace miape that chimu. gives us peace of Menyi be mind. nuti fafa ike nana miape It's susu not a peace mentina that kwa nyiyo. assures us of peace in eternity. Menyi be nuti fafa ma ye nana mi fafa A gotato. covering up of Enye the sore of pain with something that looks like peace. eye na enu ade na le nkume si bebe There nuti is fafa ene. false peace in the world. Nuti fafa alakpato payoto elekiki ame. Nuti fafa fafa todeli. Nuti fafa ike nonanyida chona Kristo ike nye nuti fafa fiavilagbo. And we're not interested in that superficial peace. Eye the false nuti peace fafa that akpayoto people ma carry about, alakpato ma and then the ike night lekiki suffering, ame. there's no peace in Ye their life. amo chona da sivwa o le kpofu. Nuti fafa me lekiki amo. Ema ya mi metso de kele menaya mi meja kpo ya gbo. We come to the Lord Va tonight mieux va apeto agbo le fiesia. can Mieux va egbo benan
nous kane sumiasi ha. Mebede miefa Yesu gbobe nu kane sumiasi o. Mebede mieva apetwa gbo fiensi ya alegbegbe nu ti fafa na sumiasi. Nu ti fafa vava, nu ti fafa ike anu anyida. Le hihe ike me nu ti fafa kpaya toli. Yesaya tasieke bukui andrelia bukui atelia lefegbemem ne yepe didudu na keketa eye sedope manwe na yepe nutifa fale David pe fiazikbiladi o Yesu Kristo yenye fanfantola Yesu Kristo yenye nyatepe tola Yesu Kristo ma yenye ya makecho ivai egbecho ide mavomavome. Because it's true. Le esi Kristo nye fan tota. Kristo nye nyatepe tota. Enu yokata Kristo wona. Onye nu fan enu adodoe. Eye esi Kristo nye mawu mavota. Enu yokata onana mea. Enye nu yonana nyi mavo. Fakike ya meike mielea. Nuti fafa lakpato. Nuti fafa payo toli. Eye ne le fai plenu payo. That it is false, then you desire the true and the lasting one. Tonight you'll have Nutifafa dodo ya la swasio. Fiensia nutifafa ike adontia aswasio. Bukui atelia le fekbeme na yepe jiru na keketa sedope manu na yepe nutifafa la le David pe fiazikpila ple yepe fiadupe la me o ne wa fuedete eye wa chop onu dodo jojo alike chofifia dase mavome. Chofifia dase mavome. The zeal of the Lord Yehowa Zebaoth penu papa awo esia adegoe will perform it. Awe adegoe. It needs a performance. Ehia be wa wet adegoe. Many be na degoe na globe o po never jurumi ko mi ava gbare gbe o. Ehia be na maupe asina wodo de kure manchi. Many be na degoe ko yentola vale dokusi agbebe maula we nebe juro into mehia be titireke na nomenyo mehia be na ma bia o elebe na bia eye ne le bia de maupe asi awe adegoe nuti fafa ma yike anonyida nuti fafa vava toa e wano agbome. Your life tonight, le agbo mefiensia mau awe adegoe nka uja wa adego nuti fafa ye wa we adegoe yepe nuti fafa pe sondede le agbo me yepe nuti fafa pe wowo mau awe de me o eye Yehowa Zebaoth pe nu baba awe adegoe. Do you understand the zeal? Then the second obey Yehowa penu papa. Yehowa penu papa de. Me inati avadidi yado yi awo. Elle deka esiai eye wosra na tuna amegbeto kata leibe nyape jiji yenye eke Yehowa do nami. As God does not change, as Christ does not change, so the zeal of the Lord Yehowa penu papa ike wonato ike denazo eye wo wona nuti fafa dena miape jiome nu papa ma didima Yehowa petado jinu ma metro o. Tonight, the peace of God in your heart. Mau penchi fafa naolo. Mebe mau penuchi fafa na woluvo. Mau penuchi fafa na wochi. Nuti fafa lakpato kpaya to ya waso ya tangbe. Nuti fafa vanvan. Mau penuchi fafa ike nona nyida so mavo mea. Avai wado wochi adoji ofun. Yesaya tablaton fofi. Oui, Andrélia, Yesaya tablaton fofi.
oui André Liam of righteousness shall be Jojoenyenye pe dowowo anye nutifafa. And the effect of righteousness, Jojoenyenye pe dowowo anye nutifafa eye jojoenyenye pe vide anye gbojoe ple didedidegbe. Le hihe amere jojoenyenye melio e jojoenyenye melio ta ntifafa melio. Le amegbeto pe nutome amegbeto mere o jojoenyenye melio esi jojoenyenye melio ta nutifafa melio. in the heart of the natural man, le ame jojo me tope jime, le ame jojo me tope agbeme, le ame tope ejime, edanye soho, edanye devi o, edanye ame chichi o, esi me jojo nye ne jojo nye me lepe jime wa, nutiva fama nwani o. As we're far away from righteousness, we're far away from esi ne la joge vi cho jojo nye gbo na nye be ne makenchi fafa cha jijile gbo va ne be Kristo kedeme Kristo ikenye jojo to Kristo ikenye kokweto eye esi Kristo kedeme o gbakple ye pe jojo nye agaso ye pe nuti fafa cha ateji o me eye eglobena jojo nye pe dowo emaye mau pe dowo emanye mau pe dowo emanye amenve pe dowo eyele mau pe jojo nye pe dowo mame nutifafa ike anwanyida alo nutifafa ike vana gbakpe jojo nye aswasi o. the people who are possessed by God, ameyo the nye people mauto who know God, ameyo jesi the mau people who have tasted the mercy ameyo and the do love mau and pe salvation nublani and the popo mau pe compassion lolon mau pe dede with popo the Lord. eye trotro gede wo pe agbeme wakafu mau le wo pe agbeta The people who have made covenants with God, ameyo by the blanu sacrifice of gbakple Christ. mau to Yesu Kristo pe vosaji The people whose lives have been ameyo wo pe transformed by the agbetro sacrifice of to Christ. vosa yike Kristo woji The people whose sins have been taken away, ameyo pe nuvon okojoe whose sins have been forgiven, ameyo ocho pe nuvon keo whose sins have been thrown into the depths of ameyo the sea. ocho pe nuvon chopu gbere Now atiapu call pe the goglope people of God. eye azon oyo be mau pe tuko to mo pa men vefe me to mo pe no blani popo me to mo pe do me totro me eye odo hosele mau pe aleviaji hose kodo le mo pe aleviaji a edekika me pe nuvon da le wo me Human has to take ema yenye enu ike amegbeto si amegbeto do la wo our sin. ale bena miape nuvon o mia trocho miape nuvon yo me eye mia trocho miape nuvon yo me eye mama agede mi gbakple miape agbenono koko gbakple miape nuvon do me eye to emayimea mia zu mau pe duko eye mau blobenade ya ye pe duko ano nuti fafa pe nope And it says, and eye in short wo blobe ways, wa no nope and dedie in quiet resting places. eye gbore me pe tepe That's what yo we're lano looking at tonight. enu ipo mi le fiesi ya ye ma Peace, the nuti everlasting, fafa lasting vanvan peace nuti fafa mavo in a world le of hihe pain, ike me false payo peace. nti fafa payo tole We're looking at three things ye le in the po nu message ton today. le mo nyame egbea Number one, true peace enugbato of heart nuti through fafa the atoning vanvanto Christ. le amepe jime to Kristo pe avulele me True peace. nuti fafa vanvanto True peace, satisfactory nuti peace. fafa ike di nana mepe Peace jije ne me secured
Nutifafa ike me dede nonole. Nutifafa ike lina ke la meme. Nutifafa le jime. Nutifafa ike yinade miape amechiape tome tutututu chichina. Nutifafa ike mefufu nao. Nutifafa ike kike amepe nu nyanyira wowo mechakana o. Nutifafa ike yona miape jio eye wo gbana gole miape jio me eye wo yinade miape agbepe chichina eye nusianu ike leji yimle miape agbemea o yinaji le apetola pe nutifafa me. How do we have that? Leke nutifafa ya tsunami asio to Yesu Kristo pe avunlele pe to ame eye evelia yenye alakpa nutifafa nukumeto nutifafa payoto nutifafa ayemeto to Kristo pe futola gbo. You know, in the world, there's a lot of fake things. Things that are manufactured. Na do li over iwo na so na va simere enye payo. Adodo enye kemi jibene sunu asia meno na si o. Nu sei kedola no no ama meno na no amo. Key to open the door to the various things that are made. Kaka safi vichuku ikemye sosofu na vo kaka so inu ganganga ojire enu payo toli. And they do not serve the purpose for which they are fabricated. Faith, payo, false, alakpato, enye amenkumenu edinu akoe edinu aye menu antoyo. Kafi na kasinchia, kafi na vai kweda edinu gbagbere kwa. Eye nenema ke ole na nutifafa alakpato, payo. Useless. Yike me devio. Yike enye nucho churo va mo menyao. Eye o brana be o nutifafa la signe vo. Enu manchi mi la pole akpa velia. Alakpa nutifafa cho alakpa to ugbo. Yike nye Kristo pe futo. Number 3 now is the transmitted peace. Enu tonlia yenye nutifafa ike ocho de ame yo bobo rokude anyame to jime to trofa fame. The Lord comes to convert us. Ne ma upenu sen didi e yo tromi. Eye ma upenu sen apeto apenu sen tronu ike le miame. Me ya me ganye mianto e lano nyare glomo. Menye be ayeme alo alakpanu o de be nyare o. Wa enye na nu fafa le miape jime. Enye na nyate peto le miape susu me. Enye na enubagbe le miape kadede gbakple amodo me. Enye na nubagbe nu fafa to le nugbedodo ike mien dona na miano no me. Ma upe nutifafari wo jone dena jisia jime va ji adola nye ameike bobore kude anyi peji eye kwa kade ji peji metotro le ame mietro bova enu banto wa yenye nutifafa vavanto le ame peji meto Kristo pe avulele pe to ame minami akpo Roma tope agbaleta ton pupi banto le Roma tope agbaleta ton pupi banto ame azon esi wocho afianami cho hosemela nutifafa le miakple mawu dome nutifafa le miakple mawu dome to me kajo to miape to Yesu Kristo ji obe to nyachi to Yesu ji mare eleve viento leke nyegbakple mawu dome fado leke ye amo susu fo nukpo susu fo no na osi eye nutifafa mele ono domo nutifafa mele odomo. And the separation between the eye mama leo dome eye mama ma ehna nugbegle sugbovana esiayi is not at peace with thee. Eye
a mele nutifafa ngbaple bo eye nenema ke amebubu cha mele nutifafa ngbaple amekemu eye enui ke amegba todo lawo ne wa devi na mevelia e ke nutifafa meliota mawe eye enui ke bo do lawo eye wa devi na a bo mawe e la bena nutifafa mele odomo ale webena enu sugbo yi na domi mi ebu na nu sugbo ne nuti fafa mele mi gbakple mawu domewa nene makeye mi ebu na nu sugbo egunami eye ne nuti fafa asumia sire elebe amiade na fa eye amiana ale afunle mi adome eye amiana wo mi deka amiana renuti fafa va amema oyo be lawyer amema oyo be afulela ameike ale a gbakple bope alo eye wa so pe asive aso wodeka not only their hands menye be wo pe asio dedeko a cho wo pe jio eye wa cho pe jio so wodeka he reconciles eye ale afule odome that person amema yike awo afulele pedoa he must be accepted elebe amema yepenu ne Georgina a gbakple boasia man is amegbeto madacho mawu gbo man is not at amegbeto mele nutifafa megbakple mawu somebody has to come ye elebe amiade na va ne wa wo afulele pedoa elebe amiade na va e wa cho gbakple viape asi wodeka elebe amiade na va e wa le afule odome oh ne Mose mawe a oh Mose mate mawe oh no va yo nu no la gan Aaron mate mawe o nu kanti o wonye amegbeto o mecho mawu me about an angel eye no va be mawu dolo yare ogbere o menya amegbeto fwa wo ya o la gbele jipo e o matem ale avun la megbeto gbakple mawu domo meke tututu awo ameade de ka ye de ka honkoe o yebe mawuvi o yebe amegbetovi eye enye amegbeto eye o ganye mawu is the only one ye de ka pe ko eji dola menye mawu dola menye amegbeto fwa yanye mawu me amegbeto yike oyo be nuno la gan oyo be pastor gande yanya amegbeto eye ya mecho mawu mo menye mawu eye amedeka pe yike ji amedeka hoko ike je awo afulele pedoya amedeka pe ike atem atonu ti fafa amegbeto gbakple mawu dome amegbeto nufon ola gbakple mawu dome amema yenye apeto Yesu Kristo ike nye mawu gbakple amegbeto e yanuti ye wo globena azon ocho afiana mi to koseme ni matema akpo jojo nye tomnya pe agbagba jejeme o ebe nye adachio yikele fafa ngbesi agbe gbakple nye ndodo benu mao pedeke matem anam nutifafa be wodeka Yesu wodeka honko ade anam dede popo. That's why guilty man, guilty eya nuti fon bubu pe ame nutu nyonu ikele fon bubu me ehia afulela ehia amiade ike ano gbakple mawu me eye wa wo odeka. And when it comes and he says eye esi ovadore eglobe onyenye de la o ebe nyenye apeto o ebe nyenye ameke kodo tope ebe nye wo for some mamleto eke mawu daside jia enyewe elebe na kwajise eye nele khonuma jisia nele khoyepe nyajise bena fofola do eroda bena wavale afulowo gbakple mawu dome khosema ikele mewa khoseji khosema ikele mewu eye ne khosebe Yesu de kapekwe atim awe khosema ye webena de jojo nyenye la swasio eye wa chonu fo osoko eye wa nana fo chonu fo de sia de sime
Azon esi ocho afianami choko semela nutifafa le miakple Mawu dome. The justification comes before the peace. Afia chochua evana gbo kafi nutifafa lava. Esi ne kpoto le fond poupume. Esi ne kpoto le fond poupume. Esi me o me kpoto nouveau soke o. Esi me kpoto nouveau amen me kpoto benda le gbo. Esi me ne ga kpoto le o agbe nono ho tomame. Esi me ye jojo nyenye me kpoto asi afia chocho me kpoto asi o a matema konti fafa lo gbakple Mawu domo. Eye wo gbobe azon esi wo cho afia nami. Azon yike o cho miape nouveau kemi. Azon yike miape agbetro. Mie kpo notifafa le Mawu gbo. To miape to Yesu Kristo ji. To miape to Yesu Kristo ji. Nele wo Yesu eye Yesu nye apeto le fiensia. Ne Yesu nye agbo pe apeto. Ne Yesu nye agbo pe tato. Yesu Kristo ne le wonu mare. Ne le so Yesu Kristo pe apeto nyenya. Ye pe apeto nyenya. Ye wenebe jojo nyenye bakple Mawu pe nutifafa, bakple nutifafa lo bakple Mawu dome aswasi o. And that's what we need to understand. Ye numa ole na mi benya se gome. Yesu He gives forgiveness. Enana nutifafa, enana chochoke, enana fofo. We place our trust, our confidence, our faith. Ela bena mie chom nyape khose, nyape ji, mie dredo Yesu ji. Eye nutifafa ava. Bo Roma tope agbaleta ton ya kpukui de kelia. Le Roma tope agbaleta ton kpukui de kelia. Eglobena ke menye esia de koe o. Menye esia de koe o. Nutifafa sumiasi vo menye ma de koe o. Ke menye esia de ko kafi miele adegbe pom le Mawu me ha. E isi me miele nouveau mea Mawu le funya pe nouveau eye azon ocho afiana mi to kose ke mie do le Kristo ji. Eye emegbe a nutifafa sumiasi eye menye nutifafa de koe o vo ajijo le Mawu me sumiasi be mie po na degbe mie po adegbe menye esia de ko kafi miele adegbe pom le Mawu me ha to mi apeto Yesu Kristo ji amesi me mie kpo avunlele le azon enumanchi mi le nu pom cho Yesu Kristo pe avunlele nti Yesu Kristo le avunle miata ekovosa wole miata eye Yesu Kristo ema de fulele adika ikele mi gbakple Mawu dome a edejo eye nutifafa le mi gbakple Mawu dome eye jijo ha kpedenchi emanye de popo pe jijo eye ne le fa Yesu gbo eye ne gbobe Yesu ma pe nya ke gbomo le anye apetonye Yesu Kristo ma anye de lanye eye na cho ela cho nutifafa now eye wa now jijo eye wa le afun lo gbakple Mawu dome. That's what it says in Enumanti okronami le Johannes pe agbale tawi enelia kpukui blave vo Andrelia Johannes tawi ene kpukui blave vo Andrelia nutifafa gblem di melenami amen. Nye nutifafa chom melenami amen. Menye alesi hihia menana la nyela melemianam o menye alesi hihia menana la nyela melemianam o hihia menana ntifafa when you are doing evil and like they are doing evil and your actions look alike and your faces look alike and your behavior look alike your evil abe ale ke wocho wona nouveau ye nouveau di wacha wato agbenono wa di wacha wato wa jibe wa on ti fafa gbaklo when they send you to steal nebo do be vai fifi eye ne vai fifi eye ne enu ne vai fia ne va cheve eye mi me do jua o la po jijo de nchi on ti fafa la no gbaklo do me
Ne odo be va yo de tugbivia ve. Ye ne dasideji, ye ne va yo de tugbivia ve, ye o gblentia, ye ne so do manota, wa no nti va fa me gbaklo. When they tell you not to walk Ne by your oklono benari, conviction, me ka son le wonto wo dodo mu. Elebe apeto melon, ye ne va gle kodo, ye ne va le do to wo, ye me do to Kristo wa. Nu ti va fa la no gbaklo do me. that's the condition of Emma having peace yenye for the world. nuti fafa ikele hihi amepe dodo ema fa Yesu ya globena ebe nuti fafa gble meledina mi menye nuti fafa ebe nye nuti fafa nam melemi menye alesi hihi amenana la nyela melemi anam o nye nuti fafa chom melenami eye wo globena esime nuti fafa choma ubo swasio esime ye maupe nublani pokpo swasio ebe esime ye maupe de pokpo swasiwa ebe miapeti na gapupu nyanyanya o eye jikaha na gacho miapo o maupe nti fafa yare asumiasi kokokokoko mebe maupe nti fafa aswasio kokokokoko hike ya mepe nuti fafa de bene swasio de elebe na fifi elebe na dalakpa elebe na chakano mau ana nuti fafa le Yesu pen come nuti fafa fafa le etime Jime pe nuti fafa fafa to Kristo pe avulele mi nye vado monya pe akpa velia of hypocrites from alakpato pe nuti fafa payoto cho Kristo pe futola gbo alakpato pe nuti fafa payoto cho Kristo pe futola gbo. There is Christ, Christoli, the Son of God. Christo mau pe tenuvia. Eye Christo pe futo. Ikenye Satana pe jojome, Satana pe nonome. Eye azon. Esi me hihiale yinkoa. There is the false peace from alakpa alakpa nutifafa cho Kristo pe futo agba eli miakwe le Daniel pe agbaletani kpikpi blavefo aton Daniel pe agbaletani kpikpi blavefo atolia and through his policy also it shall cause Christ yepe asi ana alakpa dadana je ejine le yepe ayejejeta. And he shall magnify himself in his heart. And by peace shall he destroy many. Peace develops many. Christ by peace lifts up many. Christ by peace saves Kristo many. tonuti fafa me edena megede. Christ by the sacrifice he made for our peace Kristo to justifies fosa many. ike owo hena mnya penuti fafa ye penti fafa ma eyira na megede kake Kristo pe futoa to aye to ya ye penti fafa me la etuna megede ewu na megede Kristo pe futoa de yenye nu fon pe ke ya pe blola ye pe gbogbo le desor hia me katan. The time is coming when it will come out visibly. Eyi gbona ye wa do aje gagalangbe aleke le poplojo esime mau akplo ha me ajovo esime ye mau akplo ha me ajo aijipo eyi lava ike anye Kristo pe futo pe eyi kafine Kristo ne wa ga trova velia eye wa vado ye pe fiadudu anyi nuti fafa pe fiadu pe eyele eyi mame esime Kristo pe futo ano dufia le kiki akatame Kristo pe futo a jaye bena ya wo nti fafa le gbakple amegbeto dome gbakple dodo badabada de bena na wo na ho Kristo pe futo a pe jesi
Bokafi ne eye ne le nutifafa eyi fiade ko tope nutifafa nutifafa kuyade nutifafa payoto de yike atutu amo benare one ho jesia eye jesima atrewo nu na zoma vocho ide mavome brings them to so-called peace also destroy them. Ene dona o benare wa honde ko yo ben nutifafa bena wa Ploso ide chochorome bena wa tutu oso ide joma vome alekpekpe bena wope fuwa mepe jujola no tuso ide mavome nutifafa ike ne hogbona le kike amere enye nutifafa ike chona Kristo pe futu agbo oblanu gbakpli ebe o me dasireji gbakplo onye gbakplo mi wo de kale nu sianu me fonsi afon ike na gbon be ma wa nya ma we I will mess up other people's daughters, other people's wives. Ma diasia mo pe vi onchi keke ma diasi o pe so onchi keke. Nelele wo mne ne ma nti fafa kuya de la no gbakplo to me. O gbakplo to me. O ma kede gbevu ha to me. Ma yo wi gbakplo mi. Ma nu petesi gbakplo mi. Ma podi agbenye gbakplo mi. Then you are temporary. Nelele wo mne ne mala nuti fafa yi ya de koto ano gbakplo to me. From the scripture I know. I will not do whatever you don't like. Enui ken melono anyemawe. Enui ne jonachinawa. Le china be madalakpalo madalakpanao. Le china be manamo blemalo e me jonachinawe mawe no. Le chibe mama dias magblenu la monchi enu me jonachinawe enui jonachinawa mawe. Nelele blom no ne man antifafa wola no antifafa me gbaklo vanel blobe gbede bonya me khwa bokati me podede nyeya nyema wonu fondio lekeka nyenu ike anye adotwe menam otu afianam to koseme azon si otu afianam to koseme nuti fafa le mi gbakple ma udome nya me le chitre nanu ike nyenu jojoto Yesu Kristo ana onuti fafa voa Kristo pe futo ya de nele ko Yesu ne ma una agbe na no bobuede na o voire eyi pe ade ko ela we are long de Yesu ji we are bobodo ki na Kristo so do ki o de Kristo te so Yesu so wa peto gbakple de la o Yesu la na o nu ti fafa yi ke po ko mese so ka tata everybody say amen. But in the case of the Antichrist, voilà Christ peut foutre à partir. Policy also he shall cause craft, deception to prosper. Yepe ayejeje ado edo kudeji de apeto pe apetonu. He shall magnify himself. Ado edo kudeji lejime. And by peace, false peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes. Ado edokudeji lejime eye watro amegedo levume ado edokudeji de apetope apetonu. And he's trying to distribute fake, false peace so to get your heart away from the prince of peace. Ano dalakpa no blamo ano mao ano ma alakpa ntifafa na obena wa don to Kristo bo voale kaka ma penuwa wa gben gudugudu le pepe apenu wa gben gudugudu amepe asi manome Johannes pe agbale gban to tane ma le kuku tonlia na mi Johannes pe agbalegbato etane. Kukutonlia. Nuka ngonglo kokwe agblon le afio. Ngonglo kokwe ele globena eye gbogbo sia gbogbo. Ebe Kristo pe futo ape gbogbo ele kiki amefo. Eye ele ma nutifafa payoto alapato. Eye ne amo in seeking for ne amova ikpo payo nutifafa payo tomari eje na onu ale gbegbe na onrun na be
ale wole na obena waji adodo toa le Johannes pe agbale gbon tota ne gbugbun ton lia egbo be eye gbogbo si agbogbo ti me vua Yesu me o la me cho Mawu gbo o eye esi anye Kristo pe futo la pe gbogbo si nous comme yese bena egbona eye azon ele khia me o Kristo pe futo pe gbogbo yike yese be egbona ke ele khia me ho ele khia me vo Kristo pe futo pe gbogbo le khia me vo Kristo pe futo pe gbogbo le khia me vo eye enu yo kata Kristo pe futo ala wo le kaka pe eyiya ele o wo mu vo le nono medeme. Deception and false peace. Amebeble bakple alakpa nutifafa. There's no peace because that facial friendliness is from the Antichrist. Amenkume pe hono jejema menye nutifafa ela bena inkume pe hono jejema enye cho Kristo pe futo agbo. Eye wano klobe o nutifafali voa nu godoa nu bubuye ema enye alakpa nutifafa ema enye Kristo pe futo ape nu ona o ameyike aglobe o holanye o nemele te gbede jojo nyenye jiwa nemele te gbede jime totro jiwa nemele te gbede etododo mawu be nyama jiwa o nyegba klo mi ano nutifafa me nutifafa ma echo Kristo pe futo agbo. But when Christ comes into our heart, ne Kristo geremia pe jiome, ne Kristo geremia pa gbeome, ne Kristo yenye apeto lemia pe jiji, eye nutifafa efia vila pe nutifafa yomia pe jigbango, nukake Kristo pe futo awo. Mila doa di ka Kristo pe futoma. Mebere mia juro Kristo pe futoma pe doa. Ela bena mioya mia pe fiavia, mia pa pe toa. Yesu Kristo mia pe dela. Yesu Kristo va bena wa ble abosan pe doa kata dome. And I invite you tonight. Eye mele kpo same bere so Yesu abe apeto wene ko Yesu abe de la wene eye nele hwene nenema nutifa fala kede chiome eye Kristo pe futoa ikele kike ya mele gbepe keke ya mere ayida faute na zonji amen. Look at verse 4 there. Le kukunelia eglobena vio miaola mau memiecho eye mieduoji amen. The people who are saying if you don't compromise, you're going to have peace. Ameyo diha ne nutifafa mele aussi if you compromise yo le wo nouveau nutifafa mele aussi false peace. Alakpa nutifafa lead anyone that gets that false peace into everlasting fire. Nutifafa ma akplo so de zoma fome. When we come to God, let the peace of God, and the safety of God, little children, and overcome them because greater is he that is in you than he that is in the world. You have peace today. You have peace tomorrow. You have peace for the rest of your life. Ame poporo kuope jime to trova vame. Choice to make.
El tchatchade li na wo. Le ego de caméra. Nuti fafa fa fanto. Eye le go bubumea. Enye nuti fafa voa enye alakpa nuti fafa. Eye le go siamea. Jime tro jime. Eye nuti vala swasio. Eye le go evelia mea. Yeji nano nouveau wom. Eye alakpa nuti fafa la nwasio. Noko gbegbuledo wom. Eye alakpa nuti fafa la nwasio. Deny the truth. Benu le nyatepe agbo. Eye alakpa nuti fafa aswasio. Make a covenant with secret society. Planu bakple secte to eye nuti fafa anwasio. Alakpato. Own and possess an idol and worship vai pletron. Eye tron anwasio. Le gbala nation anon subam. Eye alakpa nuti fafa anwasio. Doto Kristo pe futoa. Eye na planu bakple Kristo pe futoa. Eye na woyepe jesi. Eye yepe ding bakple yepe agbenono la gede me o. Eye ne emal swasiwa alakpa nuti fafa ela nwasio me. Voile dusipe akpadia. Kristo ikenye jojotoa. Kristo ikenye nuti fafa pe fia. Kristo ikenye dela. Kristo ikenye ameke homi play. Yesu Kristo ela now nuti fafa to azonji so ide mavo me. And you make your choice. Eye wonto wela o chachalo. Kristo pe futoa enana nuti fafa va alakpatoye na eyi via de kotoye eye lenuwa na gbejo mavo pe fuso ide mavo me. And Jesus, the Prince of Peace, Yesu Kristo ikenye nuti fafa fia eglobena ebe boda nyela mele titre le fotwanu eye mele fom ne amia de senyegbe eye wo huye pe jivotunam eye wo globe gbe Yesu mele ji nuti fafa Yesu mele ji nuti fafa na agbenye penkeke mamla o mele ji nuti fafa so ide mavo me. Yesu mele ji nuti fafa dodu ayela Yesu mele ji nuti fafa fanfan nuti fafa ike anwanyi nam dae eye me trocho nouveau nyoyo me Yesu me trode nu chio bakple nye jiblibo nye luvo blibo bakple nye susu blibo. I receive Jesus. Yesu me ho abe tokple de la ene. Peace will come to your heart. Nuti fafa agere jiome. And the peace will be forever. Eye nuti fafa ma anwanyi cho mavome de mavome. Anyone remains Voi ne ame ade poto le nouveau me. Ame ade poto le amebeble alakpatata me. Ame ade poto le nouveau diwowo me. Ye ame ade le globe nye Kristo to. Voi di me pume le si nu seme le me bena watema ano chitru nu nyero. Eye si aya ano kple kodo. Once an agent of Satan frowns at him, frowns at her, he'll say, Satan, I'm sorry. I agree with you now. Ne Satana pe dola va kumene leke kwa labe o Satana me de kuku me daside jibe ma wo nouveau baklo me gabijo la pe fule so ma forme va me yo bobo do kudanyi a me yo so do kuna apetoa ye o le ji apetoa pe nuti fafa wa vadovo. I said your peace has come. Mebe nuti fafa wa vado. Isaiah chapter 57. Yesaya ta blaton vo entrain. Yesaya ta blaton vo entrain Kumuyi atolia. It says, for thus says the high and the lofty one. Ebe ale ela bena ale amegan si dokpo elitegbe eye yepenko enye kokwela glo esi meleji ple kokwepela with him also mele amesi wo gbangudugudu ple amesi pe gbogbo wo bobode anyila gbo ne ma gbo agbe amesi wo bobode anyila pe gbogbo eye ma gbo agbe amesi wo gbangudugudu la peji mekae abobodo kidanyu eye na gbo be nuti fafa pa yo to amegbenu le gbo me fa apeto agbo le fiesi ya gbagble jiblibo gbagble lufonye biblo gbagble nye susu blibo eye meleji benade manu
gbe tso mavɔ me le nutifafa me nye kple Mawu dome nutifafa nanɔ nye kple Mawu dome nutifafa nanɔ ƒomenya me nutifafa gba kple apelika nye wo nutifafa vavãtɔ nutifafa adodoe menye kpayɔtɔa o. Peace of heart. Nutifafa le dzime. Nutifafa ananyi eye edzrima nanyi o. Nutifafa atanwɔwɔ tɔ ma nanyi o. Nutifafa rɔbiabia tɔ ma nanyi o. Nutifafa ewɛna ma wɛne ma nanyi o. Nutifafa vavatɔ anɔ dzinye me, anɔ luʋɔnye me, anɔ edzinye me. I apologize for all the time I've caused commotion, confusion, violence. Eyi siwo me he dzre va mo dome me dzinya la mo ŋuti ama va de kuku. Now I bend the knee, I bend Azɔ my heart, me I dzeklo surrender eye me unto the bɔbɔ Lord. dzinye eye me sɔɖokui nye na aƒetɔ ablibo And I believe eye me xɔe se that Jesus is bena my Yesu Savior Kristo and ye Lord. nye aƒetɔ kple ɖela nam. He died for me. Yesu ku le I tanye. accept the Me atonement. xɔ yeƒe avulele ƒe I doa. accept his peace. Me lɔ̃ yeƒe I accept to live eye in me peace lɔ̃ be manɔ agbe le nutifafa with me all men kpakple amegbetɔwo and katã holiness without which eye no manɔ man agbe shall kɔkɔe see the eye Lord. kɔkɔenyenye ma manɔ eme ame aɖeke makpɔ aƒetɔa o. Lord, I surrender. Aƒetɔ me bɔbɔ ɖokui Unto nye. Jesus, I Yesu ye surrender. me sɔ nuwo katã de I asi me will na. fully love him Malɔ and obey Yesu him. blibo eye maɖo And to eyama. to his will I will Eye yeƒe gladly bow. lɔlɔnu mawɔ dzidzɔtɔe. Peace has come. Nutifafa va ɖo. I said your Me peace be has ɖe come. nutifafa wòava ɖo vɔ. My peace has come. Nye nutifafa va. My peace has come. Nye nutifafa va ɖo nam. Praise the Lord. Kafu na Mawu. We must be Azɔ able ele bena to believe in miate Christ nutete ne and nɔ have the miasi salvation of bena the ɖe Lord miaxɔ and Yesu not Kristo allow dzi se the weather, Yesu ƒe whatever is ɖeɖekpɔkpɔ happening, ne su to miasi disturb us nu now. ɖe kpekpe yiwo le People dzɔ are fifi lifting bena their yewoa chair tsaka up. mia. I want you to put the chair down so that you can have the chance to stand when I say stand. And then you can have, the privilege of believing on the Lord Jesus Komekpɔkpɔ Christ. manami komekpɔkpɔ And bena the ɖe peace of miaxɔ Yesu God Kristo will dzi se come to your eye life, Mawu ƒe and the nutifafa rain age ɖe and miame. the Ame ɖewo weather etsi le dzale woa gbɔ will ya not amewo hinder. tsɔ woƒe When I say azikpewo bow your sɔ tsɔ head ta and abe close parapluie your ene. eyes, Ye pastor then le I gblɔ bena say, wo ne raise ɖiɖi woƒe up your azikpewo ale bena hand. ne nyi You be ye will gblɔ na wo have bena your ɖe hand raised wo ne up, tsɔ woƒe and agbe na Yesu Jesus Kristo will woate be ma your kpɔ Lord mɔnu and ye woatsɔ woƒe Savior agbe na in Yesu Kristo eye Jesus' Yesu anye name. miaƒe ɖela le Yesu ƒe ŋkɔme. On your behalf, I'm going to talk to that rain. Ma ƒo nu na On dzi your ya le mia behalf, ta. I'm going to talk to Me the be ɖe ma rain. ƒo nu na dzi ya yi ke le dza le mia ta. Rain, you will Etsi not stop my salvation. mate manɔ te nye ɖeɖekpɔkpɔ o. Rain, you Etsi will not dzadza stop my manɔ peace te and joy. nutifafa kple dzidzɔnya o. Rain, you will not make me obey Etsi Satan. I will etsi obey dzadza Christ. mana be nyama ve ɖo to Satana o. Nya Yesu ye ma Bow ɖo down to. and close. Nya bɔbɔ ta Salvation has come. nya mia nuku ɖeɖekpɔkpɔ va ɖo Peace has vɔ. come. Nutifafa va ɖo vɔ. Righteousness has Dzɔdzɔenyenye va ɖo vɔ. Heads bowed, Bɔbɔ and ta eyes closed. eye na mia nuku. You want to have Jesus Ne as ti be your Lord Yesu and Savior. ne nye yeƒe aƒetɔ kple yeƒe ɖela. Satan will not be the Lord of your life. Satana ma nye aƒetɔ ɖe agbewo dzi o. Man, a woman will not be the Lord of your life. Ŋutsu alo nyɔnu ɖe The ma nye God of aƒetɔ ɖe this agbewo dzi o. world will not be the Lord of your life. Xexe ya me ƒe Mawu ma The ɖu aƒetɔ ɖe agbewo Antichrist dzi that o. wants you to take Kristo his ƒe mark futɔ of deception, yi ke le dzi bena ɖe so you can yeƒe be at peace alakpadada with ƒe him. dzesia He'll be the ne Lord of nɔ your ŋuti o life. ne nanye etoa ma nɔ egbɔ. Jesus and Jesus Yesu alone. eye Yesu ɖeka hɔn koe. Jesus your Savior. Yesu ɖela o. Jesus that paid the price for Yesu your Kristo yi salvation. ke xe fe ɖe wo ɖeɖekpɔkpɔ ta na o. Will be the Yesu Lord of ye your life. anye aƒetɔ na agbe o. Let's bow our hands Nya closed. bɔbɔ ta ye You mia want nuku. Jesus will be your Savior. Ne di be Yesu ne nye eƒe aƒetɔa. And rain will not Eye disturb Yesu your Kristo decision. ne ɖu fia You want Jesus le to agbo take me. the control Ne of di be your Yesu life. Kristo ne xɔ agbo ƒe And the ŋkɔ wa kplɔ o. condition around Eye will not
dissuade you, will not divert nous you, le jofifi will not take et you ti away kele from ja Christ alo nu and kele take you jo to the ma Antichrist. de susu da jo Kristo gbo a he so ide Kristo pe futu agbo a o. Raise up your hand there. Kwasi ji And afike if you are nele raising up your hand, e nele kwasi aizia you stand up and stand na up in chitre the reign of chitre le diame na Yesu You stand up if you are raising up your hand. nele chitre a kwasi Lord oji Jesus, I come. e na glombe apeto Yesu meva Just as I am. alemele ye ko meva Without any plea. Just as I am. Yesu ale komele But not holding on to my sin. nyemele na that de will ke ruin my life. le asinyemo nu vonye nyemele pende ko Yesu I come to you. meva gbo Raise up that hand and stand kwasi ji la fike nele la pe ame le enye nu vava menyi be le jo la fi de mi le glo enye nu vava le jo o cha la pe ame a kwasi ji apeto mi de akpe no e la be na mi nye be mawu ye nenye le nye mawu nu plan nu kpola le chi be na amesia me ke trocho ye pe nu fon yo me la nu chi fafa na no gba ple ya ma do me eye Yesu Kristo mi ape afunle la Yesu Kristo ye le afunle mi gba ple ji po fi to la do me apeto mi gbe ndale mi ape nu fon o gbo apeto mi mada cho nu fon si anu fon gbo apeto mi troji me eye mi bobo mi adoki ona oblibo will receive your love now. Apeto mi Will ho nya receive your grace now. mi ho wo lon eye mi ho wo amenu veve eye mi ho wo Will receive the power that tatoki sets us free eye from nu se sin. ike nana mi vona cho nu won si me a nu se ma mi hwe cho nu vo ke wo ju ko le Yesu ben ko me Justify them. wo tu afia na o Set them free. eye nana o vovo ka tutu Peace in their heart. eye nana nti vava lo pe ji o me Their names na in the nglo book wo of pe life nko in de heaven. agbegbalẹ amele jipo Assure your people of na conversion and kakade ji wo salvation jukọ even be na now xɔxɔ in su wo si Jesus' name. kakade ji ma ne gere wo pe ji o me fifi la le Yesu pe nko me Well, thank you because to gbe dale and everybody eye said, amesia me ne gblɔ be let heaven hear you. Let heaven o la hear gblɔ amen your ne jipo na se amen. jipo ne se amenua Our counselors are there. miape They'll go toƒoɖolawo around everywhere o le afi ma and they'll put your Ola ta le details mia dome down. eye wa ŋlɔ When miape you're giving your ŋkɔwo life to Jesus, ne le tsɔ agbo na Yesu the de joy of the Lord is so much. aƒetɔa ƒe dzidzɔ le ame ƒe And the dzime aɖe peace esɔ from your na gbɔ Savior is egba so na much. na go le ame ƒe Means dzime nothing. etsi dzadza meɖi nana ɖe ko o. The Antichrist. Miedo ko le Kristo ƒe futɔa ƒe asi me eye mieva Yesu gbɔ Yesu anye agbewo takpɔla Yesu Kristo akpɔta wo sɔ yi mavɔmavɔ me. The joy, the peace is greater than Dzidzɔ everything. Yesu nana me gbàgbé nutsi vava Yesu de na me ƒe dzimea dzidzɔ ma kpe wu nudzɔdzɔ ɖe kpekpe eya ta wo yi ke tsɔ agbo na Yesu Kristoa wo ŋutɔ woe la ŋlɔ ŋkɔ wo azɔ wo ŋutɔ woe la ŋlɔ ŋkɔ wo eye na ŋlɔ ŋkɔ wo na ŋlɔ kaƒomɔ dzesi wo agbakple kɔ yi ke me ne lia eye na tsɔe ɖo na megakpɔ tso le radioa gbɔ megakpɔ tsi radioa o megakpɔ tsi radioa o mele gbedo ge ɖa le ta o eye nuwo ato vovo tso azɔ dzi le agbo me. Please let our counselors go round quickly. Mia atsɔ miaƒe kaƒomɔwo alo mɔviwo eye miaŋlɔ miaƒe ŋkɔwo gbakple miaƒe kaƒomɔ dzesi gbakple kɔ yi me miele eye miatsɔ aɖo ɖe blasieke vɔtɔn na ɖe ko kple ne blatɔ̃vɔnyi ne le tsɔ agbo na Yesu Kristoa ele vevie bena na wɔ esia bena woadze si wo ye woanya kɔ yi ke me ne le eye kpekpeɖenu yi ke dzi la woatsɔe ana wo bena natsi le Yesu Kristo me bena natsi le Yesu si dzedze me bena ŋku naʋu eye nanya nu nase nu sugbɔ gɔme yi ke adzra wo ɖo hena kpɔkplɔdzo eya ta wɔ eyi ya ŋtidɔ eye natsɔ alɔme kaƒomɔa eye naŋlɔ ŋkɔwo
gbakple koimene gbakple kapomo Jésus a levé vie kapomo Jésus a levé vie ike le dɔwɔm be no yo la watem akpɔ bɔbɔre ye watem agede dzedodo me gbakple o alo watem agede topodo me gbakple ne watem apotodo no ye na ti la peto Yesu Kristo me address wa le no bena na ngure achodo de placer que votre na de ko plein blaton voni 93 04 38 38 egbepen keke anyen keke to khale agbomen anyen keke to khale agbomen le senu gede gome egbea e apetwa evunkuna enao de defiant enao de defiant ne senu subogome do ma hichochi ko ne denasa ka ke gbea ne senu de gome na de ke ga tutu yinko bena a ele na mbe matro koko Yesu aso matro te da apetwa anchi so eye ne twagbo na Yesu Kristo fiasia. Check below your play. Ele no be na ngronko gbakple e koimenele gbakple kapomo Jésus wa vie to kapomo Jésus wa na ngule e na cho adode placer que voton na de ko plene blaton voni allo placer que va vie blaton va vie na de ko ple ad 92 32 00 06 or television you are linked up with this allo 93 04 38 élevé vie so that you can send na kpegbo na we na tema nglo SMS allo message na nglo le allo me kapomo adi na nglo le ja chwedo de allo la tema yo number mo ke yo mela la tema yo zrika e na de dokunu e na wa nye be na enu ijodo ju afode de ke ne wa na agbo e wa kpede nu chu le nkeke yo gbona me élevé vie tono vinye nyame chocho ya enye nyame chocho vie to iko hia na megbeto la gbe ame la bena ntifafa ike anonyi da Yesu Kristo ike nane Yesu nana ntifafa mame ntifafa egbeto echoto kaka na nkeke ukatala nyigba aja Yesu ana ntifafa e megbe na ya va no agbegba ple ya male ntifafa me le tipo eye chachanyo to a le wele fiensia la pena mopa me aglono pena ele ekpode bo be wonto la o chacha e chacha enye nouveau vieux to la gbe ame e ne li chacha o gale no be na ti anu adodoya e nu fanfantoa e la be na pa yo bo le keke ame e o troya le maunya ikene senua kare jibe ne senu gome e ne wo chacha nyeto we wo chacha nyeto ma ne tia Yesu Kristo be na ntifafa dodo enu ntifafa fanfa ntifafa ike anwanyi da ne suesi gbegbo na nko gbakle kapomo Jésus akle ko ike menela na tua do de placer que voton na de ko plene blaton voni placer que voton manye 93 in any of the sections 04 38 et le majiji mamope ameaga trova le isi ameke mile nupopo ma meyo le tepe ke dokumanya kaka ale me femme le tout toi et ti meyo le tilopom et le jaga ko le chitre la fima et la benanka jijo ke Yesu Kristo dena meme nti fafa ke Yesu nana me ekpe uji afuame ekpe agbe mavo penu nana swasiwa elolo e deto uti ke apu kake weke la peme fifila e we anele home ne le vume ne le magasin ne le boutique ame ne la fide fifila gbegbo bena meke dile poa maga honu so yo dogbera bena le fiancia ke mo pe ame aga trova e ye mau akpo no blind pe juko e ye mau atropo pe juko e ke sodo ku so safo bena chila pom chachi ne pomfa nende la jocha no ne jofa vo mau la ona de la gbenyeme a we ke la pe me a vli le gbojojora me bena ne mau asra pe juko po fiancia ne sra cha okpo dogbera bena agbama e ke la gbo me a agbama ne dejo ukima ne dejo thank you. I can only see one flag. Ne dejo to trone gere pa gbe nkuvi ne fu ne apon o maunye weke wona nkuvi na me weke nam no tifafa e ne tifafa ma va e fana gbagbe ya ira pome vi de siade e fana kple doyoyo e fana kple katutu e fana kple jidudu. Those are the left.
Dogbera no vi dogbera. Dogbera Yesu pentifa fa elasiwa. Ne lasiwa bia be kpeto ye be change o ne kpedenchina ye be wuri ye be nuna na o ne kpedenchina e. Doyoyo eleme. Dogbera le fiancia. Please be praying. Na mone kasi enchi. Yehowa ne kasi enchi le gbedodora me Yehowa nkeke atolia ya le dodo ya me ye me kplo dodo ya do so kaka nkeke gbanto kaka vana egbe o mawu nye me gaton chinyo o Yehowa kasi chinye Yesu kasi chinye Yesu yodom tension pe dolele ya dejo fibrom ya dejo fipode ya dejo nu ikenya gban la gbome nous kenye veve sesena no vi dogbera e apeto asra okponu kuto e chana gede da sedi la odome be on your feet. Mawa ko epon konchi la gbome God will be bringing God's blessing unto all of us. Mopa me agbona e waso yayira avena mia dometo de sia evadovo wakafu mawu. Was that clear? Mieli amebe wakafu mawu. The Lord is going to bless you now. It will heal your body. It will destroy every work of the devil in your body, your life, in Jesus' name. You forgot I was going to tell you a story. Have you forgotten? We were having a crusade in one city in Nigeria. And when I started preaching, there was no, beautiful, large, stage like this. So the rain is nothing, miracle will come. There was a young man there at the crusade. He came from the village around that place. When he was preparing to come to the crusade, the father died. He had been sick for some time. But the father died. Your father is dead. Stay here and keep on crying. He said, my crying will not and so he came to the crusade. And I didn't know what had happened. I did not know what had happened. And then as we were preaching, but I acted as if I didn't know him. When Satan wants me to say why, now I laugh, I smile. And so I said, if you are going to give your life to the Lord, we did that just like we and I began to pray. And then finally, amen. As they said that final amen, the father that died in the village, the
if the father that died, that didn't hear, even Papa what yi was ke saying, kwa because ya he me was senya dead, yi ke when mi we said blonlo the ela final bena ya amen, kulo that man vo woke up in amen the mamle dream. mio mi blon le Dutoƒo Mawu kaka me le tepea papa yi ke la pea da eku efon de And I chitre come to you ye for me the va same Yesu yi ke me sa gbe ma gbe Yesu ma ke me ga cho ve anything na that mi is dead in your eye body nu was sia come nu yi ke alive. ku le nu chi la me akpo agbe Any sickness mebere you have, dɔlele sia that the dɔlele yi ke Antichrist or le the lãwo me spirit of the ye wònye Antichrist Kristo ƒe has futua put ye there, tsɔe sɔ de lãwo mea everything nu will be mawo taken away. katã woaɖewo ɖa le lãwo me. Tonight you will not Viens turn si away ya, after the viens prayer. si ya, mi ma do gbe ɖa vɔ na ƒu adzo le radio agbo aƒu adzo lo. Before I finish, Kafi ma nɔte gbe ma gblẽ no. Kafi ne ma wu enu gbe ma gbe and ati when the anɔte. testimonies were going Eye on, esime da se my didio nɔ dzi clothes yi me de. dried up. Ebe ye ƒe awuawo ƒu. And today, as you are Eye giving your egbe testimony, esi na nɔ da se di yɔyɔa. when you hear that final Eye esi miagblɔ amen, the amen miracle mamlɛtɔ ma is na se ya done. nukunu afa me na o. You need healing, you need Dɔyɔyɔ deliverance, dim you ne need lea, miracle, gaɖeɖe you dim need ne lea, nu performance, ka you need dim ne lo, bena manifestation, Mawu you ne need ɖe the zɔn operation eƒe of the ŋusẽ le eƒe Spirit of agbe mea, God in ne your le dzi body Mawu to ƒe take gbɔgbɔ away bena ne every ɖiɖi ɖe eƒe infirmity, nutsila me, lay eye your hand wòaɖe on dɔléle yourself sia and dɔléle raise ɖa le up the lãwo other mea, hand. so asi ɖeka da ɖe ɖokuiwò dzi nakɔ velia yi dzi. Power will come down from Eye heaven. ŋusẽ wòaɖi tso No dziƒo va ye. condition on earth Eye disturbs your anyigba dzi power. ƒe nɔnɔme aɖeke metsina tre mate ma And we xe mɔ know na you ŋusẽ are o. going to heal Eye today. míawo mi nye be gbea ne le You are going to dɔyɔge, deliver míawo mi nye be today. gbea ne le gaɖege, Miracles, nukunuwo, supernatural wonders. amlima nukunuwo. You are going to do it Ye now wɔ in ge ne le Jesus' wɔe fifi la le name. Yesu ƒe ŋkɔ me. I pray, Lord, that Medo everyone gbe ɖa here, aƒetɔ be ame sia ame le teƒe ya, everyone online, ame sia ame yiwo katã le everyone radio on the gbɔ, radio, ame yiwo katã le radio everyone jive ya, over the ame yiwo katã le television, Zoom dzi, wole free touch, conference dzi, transform, ame yiwo heal katã them le now teƒe in vovovo kasi Jesus' woƒe name. agbe pipi la le Yesu ƒe ŋkɔ me. Insanity, madness, I Eye command you keta come nye out in Jesus' adavadɔ, name. susu me tsakana me, Togo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Every swelling in your Yo body, katã nye nutete sia I nutete le lãwo command me. that swelling Mede se vanish na away in nutete ma bena ne Jesus' to le name. Yesu ƒe ŋkɔ me. I pray that issue Medo of gbe blood, ɖa whether bena here eʋu or sisi online, dɔ dry up yi ke le now ame ɖe in ŋuti, ame ɖe ke le Jesus' to dzi name. fifi la, eʋu ma ne tso le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ulcer, cancer, Abi be maku maku healed le in dɔ me, Jesus' xɔ dɔyɔyɔ le name. Yesu ƒe ŋkɔ me. Cancer, xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Every pain you have Veve in your sese sia body, veve sese ke le nutsilawo me. oh Lord, I O pray, aƒetɔ take me all do that gbe ɖa pain bena away ɖe in veve sese ma Jesus' katã tso le name. Yesu ƒe ŋkɔ me. Cataract, glaucoma, Cataract, be cleared glaucoma, away, and you dedzo le begin to ŋkuvi see ma dzi, clearly in eye Jesus' nɔvi name. kpɔ nu tsɛkɛtsɛkɛ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Blindness or dimness of Nukuvi sight, gbaname be alo healed nukuvia in nukpɔkpɔa le Jesus' tsi. name. Medo gbe ɖa bena xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. And those who have stroke, Eye be ame healed yiwo in akpa ɖeka Jesus' tutu name. na wo xɔ dɔyɔyɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Those who are in wheelchair, Ame the yiwo le power kekevi of me, God comes upon Mawu you ƒe now. ŋusẽ ɖi ɖe Rise dziwò up fifi and la, walk tsitre properly eye in nasu Jesus' azɔli name. nyuietɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Broken bones, Eƒu they yiwo join ŋe together now. wone tsa fifi la. All that evil, bad luck, Nu whatever, vɔ̃ɖi ma, get out in dzɔgbevɔ̃e kple ame Jesus' ɖewo ma, name. Togo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Here, multiples of miracles. Ame yiwo le to dzi, nukunu ƒe agbɔsɔsɔ na mi. Multiples of Ame yiwo le miracles. etsɔtikpa me teƒe sia teƒe, nukunuwo ne dzi ɖe dzi na mi. Nukunu na agbe sia agbe. Eva me, You have received. owɔe na wo vɔ, You ne will xɔe, manifest. eye nakpɔe. Thank you, Lord. Akpe na wo aƒetɔ. In Le Jesus' Yesu name ƒe we ŋkɔ me pray. miedo gbe ɖa le. Now you have a testimony. Fifia ɖaseɖiɖie, ɖaseɖila You nenye. find the wonder Do of ɖokuiwo God in your kpɔ life right eye there. nakpɔ Mawu ƒe nukunu le agbo me le afi ma. Pastor National. Ɖaseɖiɖi age ɖe agbo me vɔ. Kafu kafu na Mawu. For all those
Wakafu Mawu, wekele radio bo, wekele radio JVA ne klomido ne semonya ya egbe dodora ya vana wa ongle dadi egbelo, ongle dadi egbe. Egbe pe asagbe ya, yenye kekene yenye dinu tonlia le epe akpeve, ple blave vo tonlia me, pen keke blave vo andrelia. Oh, pastor Ponaji eye diadoto. He has also spoken to the sickness. Eye nene make ga ponu pona dolelo eye dolele yokata le la omea odola odoto chavo odoto vo azon miedo da sididi pe ga me dodo ki okpo e ponu nele kpo nukunua na doli se serebe hallelujah praise the Lord le apiame le tepesa tepe kenele dodo ki okpo ne me dodo ki okpo matena kpo nukunu matema kpo dodo ki okpo wenya nukele wosan wenya le kenele tan ka fi odogbe ara omo ojisi dodo ki okpo ela bena da sedidi avana ovo da sedidi aswasio da sedidi evana ovo egbea enye ya irape chieja ya irape tijaja dodo ki okpo le tepe si atepe tension poa ya fore katutu na abo agbea nuke wo nukuvie gbana wa dolele ka le jiwo kaka ka le jiwo nuke le jiwo Mawu penusia eyodo etukao epu ngena wa epu wa engea ne do accident ye pu angea echadokpoa echavo legbe ke mo pa me adoranu legbe ke mo pa me siamina adoranu ye jipo do peji 38 e na didase I can hear the sound of rejoicing. Jijo glile di la fille d'Amelesi. Jijo glile di. Jijo pe adoki okpo do le apiame. Afisi afike ne le do doki okpo. Keke vi mene le chan. Check up, continue to check up. Apeto ayodo. Chitri. Beki ne so zona zonia. So beki madare e na zo zoni. Ila bena apeto ayodo. Maupe asikancho. Maupe nukunupe asikancho ya irape chieja has obeyed the word of the man of God. Every sickness also has obeyed. Nade ko plene blaton vonyi na didase 93 04 38 et na didase allo 92 32 00 06 et na didase na kafumawu akomawu penko my left hand side here. Today is the second to the last day, and the rain is falling. Dodo ya ja awenu. Rain of signs and wonders. Ye nukunu ple jesio pechi ja. Check up yourself. Weke le radio JVA e ne plomido novi dodo ki okpo nukunu ya avame nukunu ya apetola we et à ta dodo ki okpo na yo blasi ki va tonare ko ple ne blaton voni allo 92 32 00 06 et na didase cancer doto et dolele sia dolele doto et do le po nukunwa na doli se serebe kafkafuna Mawu et na yo na didase bi na mi akpo jijo perencho. There is no argument about this. It's very clear, indisputable. Orchestra, give us a song. We will celebrate this rain. Check up, everybody. Amesia menedo erokipo. Eveme. Okunu aveme. Come on, join the orchestra. Yore ka kple sankupo lao eye mi akpo jijo. Mi akpo jijo. Oto ya la
Miele Dijoƒo. I can see some crutches far behind them. Eye matema kpo ekpo le megbe ɖa. Amukoko waƒe ekpo yi dzi. Paralysis have obeyed. Bafa eɖo to klibɔ eɖo to. Mawu nyo, Mawu wɔ nyuie na, Mawu nyo, Mawu wɔ nyuie na, Mawu nyo, Mawu ye wɔ nyuie na. Amen. It is still happening. Ega ve meke. Don't forget yourself. Check yourself. Begaŋlɔ be ɖokuiwo lo, do ɖokuiwo kpɔ. Miracle has happened. Wo nukunua esu asi o. Nukunua esu asi o. Amen. Let's take the first testimony. Miaxɔ daseɖiɖi gbãtɔ. Praise the Lord. Kakafu na aƒetɔ. I am Dr. Fu Esther. Ŋkɔ nye Dɔkita Fu Esther. Is Mama Esther patient. She's 69 years old. When she was Exɔ ple bla den. she had Vɔ gingivitis, asi ɖeke. bleeding of the gum, which became complicated, and her molars had to be removed. When they were removed, there was a misalignment of her teeth, so she was prescribed dental braces. But then when she came here, the Lord did something striking in her life. Let's listen to her testimony. Ma wɔ amimanu le nyanɔ ƒe agbe me. Kakafu na aƒetɔ. Mebe kakafu na aƒetɔ Yesu Kristo. Ŋkɔ nye Esther Patience. Metso Daido ƒe xamea me. Eye abe si ke wole gbɔgblɔ na ƒe blaade vɔ asi ɖeke le asi. Ebe ye kpe fu le eƒe blaade vɔ etɔ̃ me. Ebe nye dɔlélia dze gɔme ƒe ade. Nye nyigliawo nɔ ʋu kɔm esia yi. Eye tɔnye la datsi le yeƒe dɔa ŋuti kplɔna yina ɖe suku. Eye ple blatɔ vɔ andre me la abi nɔ nye nyigli. Eye dɔkita be ya hɔn nye aɖuwo. Eye esime ko o glã mega le dɔ wɔm nyuie o. Eye woŋlɔ appareil ɖe nam. Eye appareil kpena ɖe ŋuti be matem aɖu nu, anu nu. Ke meŋlɔ nye aɖu ko wɔna le kɔndzi la, ebu le ŋkeke blavevɔ atɔ̃a dzi. Ke esime ke Mawu ƒe amea be míatsɔ míaƒe asi da ɖe afi si ke dɔlélia le la, metsɔ nye asi da ɖe afi ma. Eze ɖeka ko metsi fafa miɔ le afi si ke le nye vem. Eye ze ɖeka nye dɔlélia nu tso. Eye nu si ke nye meɖunɔ la meɖuna. Eye medzi ada kpe na Yesu Kristo ɖe yeƒe ʋua ta. Esther, she had been suffering for gum pain and bleeding for over 63 years. But by the grace of God, on the 25th, after the prayer of the man of God, all the pains and all the bleeding stopped, and now she can eat solid food, where meanwhile she was not able to eat. Praise the Lord. Next testifier. Le boy était sia. About 70 years old. Mama Florence. For her first time after 6 years. Let's hear her story. Ya sepe da sededia. Kaka funa peto. Meje ba da kpena Mawu den si ke Mawu wonam. Eye pe ama denye sia. Eye ne me da konje kpukumelena. Eye ne me zon vide kola
edzinye venam eye nɔviwo kplɔm va le gbedoɖa megbe la mezɔn tso ŋkɔ kaka va megbedome kaka va ŋkɔ nyemegba se veve le dzi o eye azɔ la nyemagale kpo hafi agazɔ hã ƒe ade nye sia ebe yemegatsɔe ba fɔ vea do anyigba kpɔ o. Elle-même, sans l'aide de ses béquilles, elle dit après la prière, Dieu lui a touché, elle a eu la force sur ses jambes et elle peut marcher comme vous voyez. Gloire à Dieu. Praise the Lord. We have Sister Sancho Priscilla, who has been suffering for 3 years of cellulitis, but a miracle happened. Praise the Lord. Kakafone apeto. Praise Master Jesus. Kakafone apeto Yesu. God has done it in my life today. Ma wele nyagbe me 2 years ago, 2 years, 3 months ago, I've been suffering from severe pains on my 2 side legs. And even my hands, I've been suffering with it. I prayed until I said, God, have mercy on me. I have committed which type of sin? Me kanu vɔn si ke mo apetɔ kpɔnubla yina egbera mawo se nye gbedodoɖa me fɔ ŋdzi eye nyemekpɔ ɖunu eye nye matem akutsi afumo abe elabena leke menɔ veve sem le nye afɔwo ɖe wa le eye eye si me ketsi tɔ dzadza la me be ale si ketsia le dzadzam ɖo la nenema ke nye hã ma xɔ nye nukunu ma. It developed wound on it, and that wound, pus was running out of it as I'm standing here like this. Pus have flow here like this, just a minute that I've stand. But God has already made my way. The wound on my leg has started healed, and I thank God that God to do it for everyone in the name of Jesus. The God that did it for me will do for everybody in Jesus' name. Gloire à Dieu. Kakafuna Plus de 2 ans qu'elle a des mal sévères sur les 2 jambes. Elle ne pouvait pas marcher normalement. Et en plus de cela, elle avait les blessures. Chaque fois, ça coulait le plus. Mais par la grâce de Dieu. Eye no via ba fo no chonchon ebe ye ba fo a no echi no chonchon le me. Eye le mo pa me abe gbedora me gbera no via kpo haya eye abisike lebe afola ojukuku le mo pa me abe gbedora me gbe. Next testifier. Da se di la bubu. Praise the Lord. Kakafuna apeto. Lode Francis. He had an accident making it difficult for him to move. He could not move. Eye ewo muzozo bumozozo foku eje bumozozo foku. Eye emegbela ebena pe adenye sia ye lekpo no sonson. Eye egbela ezoncho megbera banko. Eye dakpe na apetɔ elabe apetɔ haya ye kpɔ haya eyo dɔ eba fɔ eye nutsu sia la ƒe ade nye sia mega zɔn kpɔ elabena ewɔ ʋumɔzɔzɔ fɔku ke egbea mawu kasi eba fɔwo eye ete le zɔzɔm kakafu na apetɔ mi ƒo asi kpe na Yesu Kristo dase la bubu minɔ mia ɖokui dom kpɔ kakafu ne apetɔ mama Kamani Helen eye katarak nɔku dzine eye ƒetɔ nye sia egbe la ele nu kpɔm nyuie mɔƒa viwo mi da kpe ɖe mawu ɖe tanye ƒetɔ nye sia nye mega kpɔ nu kpɔ eye le zã me la ete kpɔ anu vie ke ŋkeke me mekpɔna naneke o eye eyɔ ɖe agbe la me va fi ɖe agbe me va
Then on Friday, I be there. They replace until the water enter my eye. Then today, so I don't want to open eye. I not see that crowd again. In the name of Jesus. Yeah. Il est au dos gbera le Yesu bon comme il est nous pas mieux. 3 ans que maman Hélène ne voyait pas. Elle avait le problème de cataracte et elle disait elle ne pouvait pas voir. Quelqu'un venait proche d'elle comme ça, elle ne voyait pas. Tu venais même tomber sur elle, elle ne pouvait pas voir. Mais elle était là depuis jeudi, vendredi. Ce matin, en se levant, les étoiles qu'elle voyait, les choses qui étaient dans ses yeux étaient complètement disparues. Maintenant, elle voit clairement, elle est guérie au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Kaka fona peto. Miracles are happening here. They are happening all over the world. Esi meke nkunu jojo le afisi ko lo dodua le la. Elle jole te ko bubuo le jukon bubuo me. Miere jiji pe mo po nu oji ne mi aho da se dedi o. Eye nu gan o ma wole ya ba lo ji. Miere Sao Tome. Ya ho da se de ka ve. Eye de jugbe si ke mi po le. Jiji pe mo po nu aji la ebe pe nyenye sia. Pe jinu enye sia. Which also can be referred to as Facebook, that was giving her pains, preventing her from talking normally and eating. Ye eno. She was told that she needed to be operated upon. She said she believed in God. Mola eno vevesem enana be mete dunanu. Eye mete fuanu. Eye nebe ya hu ebe nu de ke ele se na ebe kuma be afua ele dangene. Que le mots fait amener à peur mon yagoblome eye esime que mon ba me agbe imitation afisi ke fuya le la echo ye pasi dare afima egbobe ye gale bebe se na afima to na peto be mawu onyanye kuhia kwatan nye matema cho nye asidare te fesia te fesike le nye vemo ke menye be na yo donam le mo fe ame abe gbodra megbela bora beve se o kata sikele yemela o kata obu ke ya pomela esime ke ye fon la ebe ye hu ebe nu la ye me ga servia de que la fia de ko waka fo apeto. Vous voyez à votre écran, c'est Linda. Elle vient de Sao Tomé et Principe. Il y a à peu près 8 mois qu'elle a développé un problème au niveau du maxillaire. C'est un os du visage qui lui faisait très mal, l'empêchant de manger et de vivre correctement. Elle était prévue pour une opération chirurgicale. Mais elle a participé à la croisade de la vie abondante au travers de Christ. Et après le message et la prière de l'homme de Dieu, elle a placé sa main là où elle avait son problème. Il s'avérait qu'elle avait également des problèmes au niveau des reins. Elle a placé sa main au niveau de ses reins et après la prière de l'homme de Dieu, elle a été complètement guérie de son problème de reins. En rentrant à la maison, le lendemain, au moment où elle faisait son recueillement matinal, elle a ouvert grandement sa bouche et voici que la douleur au niveau des maxillaires a complètement disparu. Gloire à Dieu. And now we take you to the northern part of Nigeria. Sister Jonathan, seated with me here is my son, Shelter Jonathan. Jonathan, less than 2 weeks after the Taraba State Global Crusade in February, I left them home to go and get some things. They were already with the sister, and when I came back home, I made him paralyzed. He could not use his legs. He was just lying on the bed and was crying of pain. So the pain was so much that he doesn't want anybody to touch him. The next day, early in the morning, he went to the hospital. That's the Taraba State Specialist Hospital. When we went there, we met the doctors there and orthopedic surgeon. After all the tests and the X-ray, the test result and everything shows that he is well. Even the X-ray shows that he is healthy. So the doctor now said that they can't do anything for us, that we should come back home. So they rejected the hospital is something else because I was down, I felt bad, I was
at my lowest. So when we came back home, I now remember the GCK prayer of the man of God. Now remember, Jesus said that the prayer will keep working even after the crusade is over. So after a while, he now called him morning that the bone has started moving. I said, what bone? He said the bone has started moving. That the bone is going back. He now said, since the bone has gone back, that he can stand up now. And I said, okay, if you can stand up, stand up. That was how from being paralyzed to pain, being unable to do anything, that was how it stood. Wakafwa peto me klebo azon matem machiko matem afuju ye dakpena apeto be ye apeto yodo to mo fe ami ape godura me je me dakpena apeto eye me do gbere gbera be apeto ne do nsen ya ma eye wa no mi ayira le Yesu bon come to Jos, the northern central part of Nigeria, for a striking testimony. I'm the faith Modern Stephanus. My name is Pastor Stephanus Modern. This is my daughter. My daughter was admitted here in Jos University Teaching Hospital, and she has been on oxygen for more than a week. She was diagnosed and discovered that she has a heart problem. They said enlargement of the heart. Yematemason yepe afola eno efem yematema onaneko yematema onanyo ketoma ba memela mile the GCK before the prayer, as we usually say, that we should lay our hands on where the problem is. And my daughter laid her hand on her chest. Immediately after the final amen, my daughter, she just called me and said, hey, Etoin, le mo pa me apo gbodora me gbela ye sebe nanera e dogole pe akota e nenema ke nenema ojo ma le GCK gbodora me la mi do gbora wa no ji eye e vi enyon la fon ko jijo e si a nye mi ato Elijah. And I pray that today is function in Jesus' name. Eye menyeme kwesebe apeto ayodomu nukunu pe nyaonye nukunu pe nyaonye. Praise the Lord. Kakafune apeto Then we'll go back to our testimony. L'orchestre avant de retourner à notre témoignage. Sanku polo ne po. Sanku na mi vie ne miato ba hoda se de diao. Testifier. This is Benda Marian, and she has suffered from chronic gastritis for over 2 years. But at the end of the prayer today, the Lord did something for her. Let's listen to her testimony. Gloire à Dieu. Et si Benda Marian, je sois de Talba Ombamenki. J'ai ce mal depuis 2 ans. Maintenant, dossier Alain peut venir ici. Estime que me va d'eau là. N'y pour d'eau gadget tant que au GTTA, me va après toi pour un chien. Et dossier à d'eau là, Joe et Béaji, me ga 20 vaco. Que estime que mon femme a d'eau là, mais c'est bien nous signaler que me eye me tout kaka me tout boucon eye pour doigt mignon eye pour doigt mignon kaka mignon que me kaka fona peto eye
Hame vieux va she was having severe gastric problem and her stomach was swollen. Even this evening, her stomach got swollen. And as the man of God started praying, she said, oh God, today I should not go back with this problem. After the prayer of the man of God, she said she felt something hit her stomach and she started vomiting until she vomited blood. And that swollen stomach went down and now she's completely free. Praise the Lord. Put your hands together for Jesus. Next testifier. Praise the Lord. We have Sister Priska Chogla, unable to lift up the right upper limb as a result of shoulder dislocation. But after the prayer of the man of God tonight, she can move the hand freely. Let's listen to her testimony. I'm called Sister Priska Chula. I've experienced my deliverance today. Since 2 years ago. Nyematema koko nyendusi loa ijio. Nyematema koko nyendusi loa ijio. Eye nyematema cheva ngodo, nyematema huvio, nyematema cho naneko. Eye ejejila edunai to aloviji. Eye ye konjila dokito poyo yenu achike kyo nane kemejo ke egbela sereka sike mo pa me agbobena amesia me ne doro kwikola eye gbado ero kwikola yemega bebe ale ke semo wakafu ma ogbagbe. C'est la sœur Priscilla. Depuis 2 ans elle avait le déboîtement de pôle droit. Elle ne pouvait pas lever sa main. Mais après la prière de ce soir, quand l'homme de Dieu a clôturé et dit le dernier amen, et il a demandé que chacun doit s'examiner. Et quand elle voulait s'examiner, elle a découvert que le mal n'y était plus. Maintenant, elle soulève son bras, elle soulève tous les mouvements, elle est complètement guérie au nom de Jésus. Praise the Lord. Hallelujah. Can you jam those hands together? Pouvez-vous acclamer? Praise the Lord. We have Sister Grace Okon Basi. No, we Sister Grace Okon Basi. She could not open the left fingers. They were all stiff. But after the prayer of the man of God tonight, she has been able to open it. She has been able to open the left fingers. So kaka gakumojia. Kaka funa peto. Me dak pena peto le nyagbeta. Eh ma won ku le nyagbeme. For my life because I don't keep on for my God face. If Papa ma see her face as I come that the church. And God don't do miracle thing for me for that crusade. My heart is glad for what God done for my life. Because that sick do me since tomorrow. God do miracle thing for me. Ma won kunu na. Can miracle thing God done for my life. And God don't make my heart don't glad today. Now you make him or talk good thing God done for my life. That my hand. But now, since a pastor, he pray, he say any place, touch your hand. God deliver my I feel Jacob so I never feel Jacob. Praise the Chala yepe asia jo, abwa jo. Ke mete kokone na jio. So gaga kumojia. Yepe ndusi, yepe miolwa, tareye, yepe nchilanchi, ke matema kwa lwa ejo, ke le mopa meme, de dura megbela, ya yitila alwa komi ideji, ma osra ekpo jile jo, wakafu apeto. Praise the Lord. Hallelujah. Let's praise the Lord with the orchestra, then we'll come back to the testimonies. Please sing along with them. Chantez avec l'orchestre.
Next testimony. Témoignage suivant. This is Madame Beatrice. C'est une Beatrice. She cannot do anything on her own. Actually, she was carried to this place. So he's going to tell us what happened today after the prayer of the man of God. Praise the Lord. The Lord is good. And all the time. Thank God for this wonderful crusade. Brethren, my name Mokum Ayorinfu. I am from Bamenda, the northwest region. I came all along because I know God is here. Who have been here, and God has been using him to do miracles. So this is my wife, Princess Beatrice. She has been paralyzed, stroke, for 2 years. She cannot be able to walk. I am always be by her side. From one hospital to another. Before we left, I came here, was from the district regional hospital in Bamenda. Bamenda be konjipa, me no afi imagine to. Eh da pera ma be ma va e to na be na wodu nti ava avo. Eh lodua me to mia to paso jila. There's nothing that God cannot do. Yes. So we have witnessed it and we are seeing it. We thank God for that. She was carried here, but now the Lord has healed her and she can move. Depuis 2 ans, elle a eu l'AVC, elle ne pouvait pas bouger. On lui portait pour faire tout, même pour l'amener ici, on lui a juste porté, elle ne pouvait pas bouger, même une partie de son corps. Mais ce soir, après la prière de l'homme de Dieu, elle-même elle s'est levée, elle s'est efforcée, elle a commencé à marcher comme vous voyez, de là-bas jusqu'ici. Et son mari, c'est lui qui a donné le témoignage, il est très content, Dieu lui a touché et la guérison sera permanente. Praise the Lord. Can you clap for the Lord? Next testimony. Prochain témoignage. Orchestra. L'orchestre. Next testifier. Praise the Lord. This is Joyce Levinus. She's 15 years old. For 8 years, she has been suffering from epistaxis, that is nose bleeding, on a very regular basis. But as she came here, the Lord did something for her. Let's listen to her testimony. We praise the Lord. Quand j'avais 7 ans, j'avais l'hémorragie. Ma mère m'a amené ici. Après la prière de Dieu, l'hémorragie était partie
Mais c'est vena, vous coco le nyongo chimia, nous chou. Le mot pas mais avec Bodola Megbe, kaka funa apeto. She was 7 and now she's 15. She was having regular nose bleeding. As her mother brought her here for the crusade, and after the prayer, she said she started feeling as her heart was beating strongly, and she was not able to stay for 3 days or 2 days without the bleeding. But since Thursday, still today, the nose bleeding is over. Praise the Lord. Amen. Online Amen. testimonies. Le témoignage en ligne. God is doing great things all over. Indeed, God is doing great things. As we bring you this testimony from Uyo, Nigeria. It's a praise the Lord. I am Kaka from Uyo. God has healed me from hypertension and heart palpitations. I am glad I received my healing today. Praise the Lord. Ce témoignage nous vient de Duncan Aseneyi de Uyo au Nigeria. Il dit: Gloire à Dieu. Dieu m'a guéri de l'hypertension et des palpitations du cœur. Je suis heureux d'avoir reçu mon miracle aujourd'hui. Gloire à Dieu. From Fort Harcourt, Nigeria, Divine Gift Christopher is saying, praise the Lord. I thank God for healing me from 4-month ulcer. Praise the Lord. Dieu est fidèle. Daouda a reçu cette guérison d'une douleur sévère à la poitrine au dernier Amen. Gloire au Seigneur. Ezeaka Uchenna from Flormont, USA, is saying, praise the Lord. For how healed me from severe backache born after the final Rends gloire à Dieu de la manière dont il a guéri des douleurs sévères à la colonne vertébrale. Mary Godwin from Waterford, Ireland, is saying, praise the Lord. I have been serious pain in my chest for some time now. But after the prayer of our Father the Lord on Saturday, I received my healing. Praise the Lord. Odebode Titi Layomi from Lagos, Nigeria. It says, praise the Lord. Lagos, Nigeria. From chronic infection. I've been nursing it for the past 2 years. But after the prayer of the man of God tonight, God took it away. Praise the Lord. And now we'll bring you this striking testimony from Lagos of this young lady. Her name is, she has been suffering from pain. She came back from school complaining of fever and pain. But later she was hospitalized. As you can see on your screen, the pain she was suffering from later became sore, which spread all over her leg. But after the prayer of the man of God during the GCK program in Togo, she went back for redressing. To the glory of God, the and everything dried up, and now she is whole again. Samuel Effa from Dutoƒo, Ghana is saying, praise the Lord.
I am completely healed from a 2-week excruciating arteries on my neck and right hand. After the prayer of the man of God tonight, it was taken away. Praise the Lord. And now we return to the moderating overseer. Praise the Lord. We take the 2 last testimonies. Praise the Lord. We have Brother Taiwe Lalas on her way to the crusade. God delivered him from a ghastly accident that 4 people lost their life. Let's listen to his testimony. Yes, no, yeah, that's it. Kaka funa peto. Ejema dak pena peto. Parce que les choses qu'il a fait dans ma vie étaient grandes. Parce que je venais, mais je n'ai pas Dutoƒo Mawu kaka siamele chimegbe va kegbe wonya mechocho e ya va Dutoƒo Mawu kaka me e do vous bona la e mi po povito le moji e povito no te voa e yo le bia vous coula voix au Mawu et driver là et bloqué voix pour kata s'arrêter devant la voiture et le monsieur le monsieur a commencé à accélérer la voiture. Le policier devant la voiture, le monsieur continue à accélérer. Le policier est monté devant la vitre de la voiture. Elle a commencé à taper la vitre de la voiture là. Et le chauffeur ne pouvait pas regarder devant. On était dans la voiture. Le chauffeur arrête, le chauffeur ne veut pas s'arrêter. Il a cassé la vitre qui est à côté. Du devant là, on voulait arrêter en bas du camion. C'est Dieu seulement qui nous a sauvés. On voulait prendre encore le taxi. C'est Dieu seulement qui nous a sauvés. C'est comme ça qu'il est parti devant. Il a écrasé 4 personnes. 4 personnes. C'est Dieu seulement. Je remercie Dieu parce que je suis en vie. Brother Taiwe, he's thanking the Lord for how God has delivered him from accident while coming to the crusade. He said today he decided to be early in the crusade, but while coming, the vehicle was stopped by policemen, and the driver refused to stop. The policeman was stood or hung on top of the vehicle, and the driver was just accelerating. But by the special grace of God, all of them in the car, in the taxi, they knew it was finished for them because the driver was just as he was not even see where he was going. They missed to enter under a lorry, and the driver finally went off and even killed some people. But he came out. 4 people, the driver grinded, but he came out of the taxi safely. And yes, he is in the crusade. He's thanking the Lord for this deliverance. Praise the Lord. Praise the Lord. The last testimony. Praise the Lord. This is Kumbong Esther. She suffered from throat inflammation since Thursday, making it difficult for her to sleep at night. But the Lord did something yesterday. Let's listen. Praise the Lord. My name is Kumbong Esther. I'm from Tsiko. My name is Kumbong Esther. I'm from Tsiko. On Sunday, I came here. On Thursday, I was here. So I go back for house. I was hungry. After that, I went and bought fish, and I ate it. So in the night, I was feeling pains on my throat. Sharp pains. In the morning, I will not feel any pains. In the night, I will feel the pains. So on Sunday, I came here, and then I went back. The man put our hands in the place because the pains only paid me in the night. I went back home, I slept in the night. I pains again. So I want to pray. Praise the Lord. Gloire à Dieu.
C'est la sœur Esther, elle rend grâce à Dieu, comment Dieu lui a guéri. Quand elle est venue jeudi, après la croisade, elle a acheté le poisson. Et quand elle a mangé, la nuit, elle a commencé à sentir les douleurs ici, les douleurs à la gorge. Et ces douleurs persistaient seulement la nuit. Le matin, elle sentait mieux, mais la nuit, elle ne dort pas avec ces douleurs. Alors hier, quand elle est venue, elle a, pendant la prière, l'homme de Dieu impose la main. Elle a imposé la main là où elle sentait mal. On a prié. Et elle a dit qu'elle va confirmer la nuit. Quand elle est rentrée, elle a dormi. Les douleurs ont disparu jusqu'au matin. Elle rend grâce à Dieu. Rise up as we pray together. Prions bénissant le Seigneur. Yada pena petol nsike o troyata. Mau gavemia no. Mau de do kufian sento le mia dome. Mia biga seda sedio. Mia dak pene mia dole jinus gan sike ma walata. Mia do gbere ba miata. The Lord will continue to fill him with the fullness of his spirit. And the Lord will continue to open up heaven unto us through him for abundance of blessings. And that what the Lord has done tonight will be permanent. And that those who are waiting for to give their testimony later, the Lord will give them the grace and courage to come up to share their testimony. Amen. Amen. Father divine, we thank you for tonight. Thank you for reaching forth in the power of your spirit unto many people. You have been good and great in our midst. You have saved lives. You have transformed lives. You have healed. You have delivered. You have turned situations around. Father, may your name be highly exalted forever in the name of Jesus. Thank you for the man of God you are using. We pray, Father, you renew his strength. You continue to strengthen him day after day to do this good work in the name of Jesus. Tomorrow, Almighty, as we reach the final stage, I'm praying, eternal Father, you open the heavens unto us, and through this same man of God, your abundance will be deposited upon people's lives in the name of Jesus. As we go now, let your presence go with us. No accidents, no evil will befall anyone in the name of Jesus. Strengthen all of us to come back here tomorrow powerfully to receive the blessings of the Lord. Use us to bring many other people. Thank you, our Father, for answering the prayers. In Jesus' name, we have prayed. Amen. Amen. Let's not forget, tomorrow morning, by the grace of God, the ministers' conference will continue. So we want to encourage all church workers, ministers of various churches, all workers in our own church. We want us to be here before 7 a.m. If you are here today, it was marvelous. And tomorrow, please don't miss it. Inform those who have not been coming. Let them be here with us.
For all those who have given their lives to Christ, tomorrow by 2:30 p.m., we want you to go for lunch in the canopy by our left-hand side over there. There is a package for you, and you can't miss that session. So we want you to come around 2:30 p.m. and you'll be directed as better. Amen. Amen. Please be encouraged to invite other people as you come around tomorrow. The Lord will bless you abundantly in the name of Jesus. Thank you as you go.